ena ye kan for the amount enwoma ahudro ni nyina wo bi entu de wo bowura adwaman so a wo se o perfect series wonwoma ahudro ni bi na so da koma abofa na nyoma konkan wonom na set more questions midterm exam terminal examination ahudro nyina entu kwa so hono na ne mpanimfo akoto kese oyo wofo anase wo yesuku bi na anu ni a na wakogi bi da be so omofra na hwansa na onso hwabire mpo adu no beboa pa ama wo hunu sene wa ho oden akuduro aputu oja wo ben station hono makra dan so my first stop on so wo butu ho perfect series mo mpanimfo na se obane da ache no so de be hye won sade a wono so bebo ho ban mapa edi amawo 0243299938 and 0540755465 ya homa ofra mpanimfo beje so na neoma akonkan edi amawo Nyoma kwiada Roma na bua so yasene na awie ensam no yakenkan ede ama mosamfo panyini ofa John entwi bosia kolabo asomfo nam na awie eye mienu midin mami adwa nyanta tando menin abrewaba Kofi Chumasi Afrika siabo no emu ensam eni Asem Beba Dabi anya ba ye firi ase ewo Asante mantam yi emu na empani se oba kwa wo so na oto a eyemusuo ene na de na si secheduma se yantumpan anai empanifo bi a eye adwuma ewa apomodin aso eye honom Asante mantam yi mu se bre kase wonom ayenhwehwemu ahodro bi diaba ena wo kire se enei efiri bre bi ebepem ne ema ahodro a wo kwa wo so a wonsam mabiewu empem aha anwotwe ene aduowotwe enkron 889 wonom kiremu a eyade a ewo suru ye papa na eha adwen so eno na aka hu bie ene da nyansa podwumadie so bra wango kanuti adwamuo Dr. Fred Adomako Boaten G simpie ene efutuo ahodro na ana ekoso na wo kire se ema no se omofa afuru a wonya ntem na wonko ayaresabia brano afi ebere so se wo a entina fie nya wadwene se wo fie ni nyina ye nioma hudo bi a emoa ema se wo yi ekosoro pa ye asankese ewo Asante mantam yimu obi behunu se enioma edi wo ni paduam nyina kire se abofra no pese oba enso se obetu anamo pa so okwa sabia de dalai onko na wotifie hwe no mu se obewo fie eno no se hospital ka obetu enti na omoye se o se din na sansemi yentiensem bia Dr. Fred Adomako Boaten odi to dwafa ho. When you are pregnant, the safest place to deliver is the hospital. Do you know the reason why? When there are complications that need surgery, you can't do that in any facility. You can only do that in the hospital. It means that facility delivery is the most important thing that you can look at when you want to address maternal mortality. And see, anyway, you are ready. And all these mechanisms that we are putting in place, is to allay fears of people and to give them hope, to counsel, look, we have been trained, we are also putting our house in order, and therefore they should come. The safest place to deliver is still the facility, because when it comes to emergency, when it comes to emergency, look, no matter where is the facility. And so that is what we will say. The coordination and the mechanism is what we will have to really work on and to make sure that we deliver. If you go to some developed countries, you have no business delivering in places where we can't do surgery. No, Australia, no, you can't do that. And the developed countries. So we are here to inspire hope to people that look, this is what we have been doing, to look for problems and solve them. And so when we discuss this issue, it's not create. No, we are saying, Asante future. So that the numbers that we are talking about will make reference and somebody will see your best say, hey, this is where we are coming from. Dr. Fred Adomako Boaten, wamana so hono mo na wosan so kire enyoma hudo bi a wo se digu apono so oboa ema wo kwa wo so a wo ma bio no eso te no so sei no de to dwafa ho bosome mi entai twemu obi be kan last quarter October, November, December. You decided say a will be a see a Asante region. All the TBI, a whole recommendations, you be follow up. I share that recommendations now you can't say, and you be in Kayan Fambuquem, not a fair wound crazy see and a bean CD, you share, you won't say
say so and I say we have to step up the game. You realize they say one back why only say so for the past 3 months the recommendations now you can't say even say you know. So offer even only Ghana Health Service charge any other we were not able to implement at least even 50% of the recommendations. So if you are not able to implement the recommendations, then I just say the preventable deaths will continue to happen. Until I idea about who I am, idea about who I say, maybe I refer case to Ghana Health Service and a call confirmation, and maybe I only for corner or afraid in qua. You realize say, yeah, audit now, who say, yes, you're free your facility, no, baby, and account. You be able to say, as we are doing all those coping gaps, no. And the name I see a need you pa. We are sure say the deaths now as almost prevention, you better prevent it. And at the other community, so that all these deaths will be prevented, no, as and after share you refer any transportation issues to Mr. All of them and conformity. So all of us come together. Now we begin to address maternal mortality. What we say, any hospital and implicated when it comes to maternal mortality. Is a traditional authority, community, family, community, political, and the health. And it's not normal when you're addressing it holistically. And yeah, you see, Dr. Fred, Domakon Boati, Asante Mantemia Pomudia, so you know, Penimpa or Dano. Na yabohi na yakọ Asante Mampo ene adwira kwantempo no eso. Awrahosom afi hwa ba ka yensa ene sansam so bridge a ewo ho. Sabre ya yakase buagum ema enipadodo a aka nso agya ya denkura so wa mo ebetumi etwa bridge akono akwa ebo chibidin. Ya mani boni kwame agani buaten ewo ho a yakwa homa ne so. Na yakwa na mode momra Facebook ne so behwe mani so ade bridge na adwiri ka netim ene won simpia na nkrofo ye abusua awre ho pa momra o check 102.9 na momra mehwe kwame what me ka ma he ma ti so nya adagwa de ekosui esibra ben boyemu adwa me da se obo so sex kuma na besne akọ adwa Krobea akọ friend sakaso na eho ana ochese nsamso bridge pa ba ko eda kwan ntipe ya eboama esukesie dia etware kwan ni mu etuni etwem no chioma se be influencer minu ni adini na bridge ne chase se eyemre and I'm so ama manfo chase boy say ebe ya company fo hwe na ontu ho anamo emfama won so be ye so wonye adwane dey bra anopano na abo be se nonkono kobo nonkono se mo no chese se bia na aswa eburu na bridge ne so bridge jigu mu se izim ama ka na ebe ka bridge ne so ebe asa na se ka nko ka ma kinam so ama kasa ebe ka ne domo a ebe ka bridge no chinadwa na enye asanketo akra wona aswa ba hire eburu ni nyeme free adwira di be kumase woni na be ka echi won so free kumase ne mampono mo bo sese yoni ache be wadwira after tebubu ni amantemi ahodo akofa buru ene adwene edi aba beton omo nso akachi ya na akafo ya hosim pa eba ya post for me say they could hon ma no mo ban enti asenka ko kradi so fa so ni na we so mu say si wo for me say si tie no a na we kra ka betini ache wona akan ko Facebook like this will check 102.9 FM Sunday tie hu ka ba ko by taxi ni pe ni ma gum omeka ezulumu tena dinesta edom ho mu pia e dia ka senke ka sanfofo enti ama ya ho san papa and na de shedi o mamponi adwade de shedi eto mpenfo ni se omo sere ebe ya anka mpenfo ho ne menu ya bridge no adebu no omo siesie pa so to ni bu adwira ayo food basket o Asante ma ne Ghana he na enti nya nya ko du obe fre adwira abakuma se ni wo ma afira kuma se ko adwira ko pa no aduane no o mo do so enti akoba se bridge ba ko da kwan fi le bu ne ni dom twi ni akwani aba let's ni pa no aduane ana echia no enti o mo se
something unfortunate would to a whole anamon. Now, as soon by ye on say I'm a panwa, I will check 1 to net and online is a crucial goods when you quite I just said. As until for Dr. Frank, I'm walking was full yaw also Obama yet. So I can say, was summer in Peninfua up Benny or Quay when you move free highway authority and the Ashanti Regional Coordinating Council. Menuya, Umunichimu Braka, now one and region on Kove, Niamatia Bois, Ama upon Yabe, a Coson Chadra, so Messiah, Sakasu regional dear, the question ye, I have to tie ya, so much to pine, Srikumasa Abe, Joe to when I was just a day, Uncle Shebia. Akra, woman ya bypass be the baby, Aquabase, one more for one, and I would do one waka. So that's how bypass the one, which would do one mass once again. Fat in Sonimwa, Waka. If you do not answer taxi drivers, or do one man who is one etiquette, they are my own taxi drivers, no more chat. What do you call? Cars I can see anyone as some young man, you want to one more to market. Then send you flan, quote, and quiet. I'm now man for your baby and fat dear. I do an edge and no, near the cars I can see anyone now, but it's fire, or soon your matica can see me, won't be in the airport. Bomadiana for ni Eddie China, the better from Biada, what to me, Eddie Abeshum Yen. Yo. Gumunya market. I don't know moon offloading your mana, a munya hammer. Now say a trap bounce a castle which the power, Papa. To Munama Babek, and just saw your one defense with a dome goes Munina moving. Minister Omunyan intent to Mawan. Yen Twasway. Ye twan semne so na ye kwa atwuma mponua mansini mu eno asante mantami mu empasetia krachi bia wono wanya mfinhya dunu enso 27 na wono gold hu dwane wodie boutique nsu waye bi na manebo kire mu se emre kakra nie eni akromfo aremfo won potem ho wonom ne na dine nyonyonyonyonyo se bre kasa kura de twato mba ne so krachi no ye pene ba bia ye hu no yense ntwani sa akode Samuel ene na nan kansa abo asem hu nkomo nkire mu ahodo wodi amaye there 1 month ade akonfo eba bibia na akonfo bibia no enche ni 1 month mu no ana we sa atọyere nche mu esusu aside asa esi enti ni na amanfo esusu se enkonfo a moba ya omobebu ni shop ni amowia sa kane wasa toto good o se wi a good ni sika no ekoye no sa ankofo na no suspect se omosa ebedi djuma se na ade wuma esaye dwurompa kese ene se abrante ne bra amochire se akonfo yonfo ne ba no so a omobewo ne kind of board things 1 year, you know. Many incidents are SCC, I will be kind at least. Even crown almost suspected to be a community for Krawumunaka, more time the moon dear free if you are not them or quite your carbon and I could be here. I was a wooden coconation. Naka was sick be a blood class so anymore because there was a mujabi bring who more blood. I will nip on. Naka be braces over, but yeah, who is no dear. I'm not suspect to say no. Ubia ya want to say kind, Naya Pejana dear, was second list, a muja de move the bring no say a yampa, but independent Casa Muniho, Anna Union Crossoswa, or Modina Afa, say a yampa, say yampa dear, who nobody knows, only God knows. It is a breed dear, Minia. Nadia say, yet you know, Blantiano, Muanasi be an independent Ancasa, as Abre no police for Abba, our Mugusua, or Moyen Shimo. Na ye hunu de eko enti for now de enya de se abante no ye tumi ehunu ina we eyen komobo ye ko so sakode Samuel ene nanan kansa abante a wayera won pese atia mo ma ne bo ena ode beto ye nimu ye bekoso de akire krache no so wote ase ana wato nananom wonse do de befiri mo ba bia ye besan ba ne da besomo enche ye kra ne beto dwase wo kwa Gagwamga College of Education yade adisuafo bi a ewo ho tututuo bi ekoso ni nyina da menteme hu ase ya na esode wo boko na wi ase adisuafo na efiri mu no aka ho ebi ema adihye bi no ho kyerɛ sɛ wo maame do beko suku atete ni mawure mu a obaba be PM level 400 College of Education na fom enti aka ho bi de menteme hu ase bebre nu ane ba ye adisuafo ni kromafo bi entem na no na ba beto dwase de si ye nam so bi ema adisuafo mienu firi mu no wo mo ntia mo ho ase no wo mo so atie si akire a sabre kromani ba ko ene wane ne mu akora akwa didi a odi omu didi a ohun yansa scatter si emo no so sabre yakuno na asemi ba ye de na nani edi akire wa kire mu edi akire si
They say police, they try to stop the guy. He not stop. Now they open fire for him. They open fire, they go deposit the corpse for mortuary. I even reached mortuary just now. A snapper. See the video that the AK that they shoot up. You know understand? We even call station try to know what happen. That they open fire, that they shoot tear gas for no reason, so that they disturb all the old boys where they ride motor for Ekpoma. See the person where they shoot. Now be this. See the boy here where they shoot. Now be this. Now gun that they shoot up. Chinedu now be 18 years old. You know no one, no two. Now so that they arise everybody for Ekpoma or no reason. What happened to our brother? That is why we are here. We are not here to fight. We are here to ask them, what is the problem? Even the junior brother of the boy is in the station now. They arrest that boy since yesterday. Entimentime wase boko ene nenkwado ebetro dwase Gabanga College of Education level 400 disuafo enipa mienu wo mu free mu we mentime ho ase we mabusua no te se Nigeria fo na wesagumu a na so mo de hye ho na aka ena sabre wono so eba ye de nani hunu ye wodi emu amane e de ato yanimu yi aposifo e woboko abo amane se ni nyina mu no omugusuada womodo asemi mu ansuko se ne be ya womode abotoye mu obeba na womo mani abedi omubuafo tituru Nigeria fo esu omu nyina de omu ho agye mu yi abotoye mu obeba na obi ate ne ho ase na emmom emra atumi aye adwuma awie yegyina we so na nsema hodo eboabo no de bere mo se kase ni nyina da ye de asi e wo hasamfo ofa John Entry bosia kolabo na be de akire nana kwadwo apia eja sam wo mu nyina boy wote kwame agye ni boate enka enoba efia abwajo no ne bebo echi do mansam no yakenkan edema yujuma do na senior man mozi ada ma Facebook no so babia wo biara wonya bi ehwe ya sonfonom na bia yi eye mienu medin mami ajwa nyanta tando meni Abrewaba Kofi Chumesi. Yentwa hu simate umra yeba Asem Beba Dabi dwumadi etwaso. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Annie, say nam sa, who be the same wife, you know, you're testing positive. Ah, ya num bieno. Says he a coup malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus mixture no, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, A support to immune system no. Na Plus Smokes no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute no musa. Achakura 4 days, na Pavi, and the Plus Smokes mixture, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drone pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more menufo and Quada when you feel to me come. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No, dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Near Band combined store. Or Nina B. English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any Naka. And so I'm approver. Into your battle. Pia uncle to be maneba. Hey, and na so ready. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and no crowd. What table one say 3 almost as a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At 2 phone call put to a station and crying down so mine. First up, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busia ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Abusua po mudin hia me yie. Esne bibia.
enti me ma no mpa fie ha Share, woye, Hepa Plus husband. ye de wa Hepa Plus husband and ye won so ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro ready pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na opa brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na hoodin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC. Sabre may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yenhwemao ka kra ye kwa ye bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotin ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi aso ano by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum, Mo, Sir Orni, Marika, Nao, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani muguhura, aye na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openi a wopi adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemadwuma wo mo nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden no omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwedi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm wa edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpa ba mo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo die ne kyense ye kan sɛ ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi kuteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika e ye putu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ye ni mase ne sa no mo tie o mo ka se aduma no mo ye no emra wo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra odu obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi atoye no awurade wa hoɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen. Okay, enti wo akɔsua frempɔma a yɛ ne wo kasai se ye ya yɛ ne wo kasai die bɛn ɛna wo hia pa di firi kwabna tawia hɔ kane sima penamentie yɛ ni hia ni se papa Sakurano, so fit and banana one channel. Yeah, Yamima can't maybe a chum, some to one quack, and another banana. Now, let's find some kuna or win a bar. Let us sound to the Shani Tuma. Young mother can so no one quack, no man show me back. Then you was there, planning minutes, then maybe Shani said, yeah, when you know the banner. No more being channel, no one you know one quack. If you are bullet at the I quote a banner, yes, let's say, send me to the now, banner, something in Ghana. Wo wa se mi emienu se ye ne ba onhwe no se ye ne ba tutu a we ma la tanto so no kwa ne baby na onyini a wa meka se ye ne ba wa na je no kwasa no kan ye sa wo bi hwe ne se je kra na woni obeba so no so ye mempra wa fa ya mempra da po de no ma gi atu sa mempra no no wo mu bi enu de nya mempra wono na ya ne bi so bi ya ne dia so sa
I'm so maybe cool yet. Now, Papa, with a sister, no damn. I don't know that's who yes. Now I would yell so be better with your soul. Tobo, Akosia, Tobo, Mamisha Debi. And Quabnata, we are so now Babet Nefio, Anya Nadabi. I'm not a year to Akono, ne mattress a car, damn ho. Enti, Sa Quabnata, we are mattressy, and no so neja poor bar, Sebe, Uniniciaso, and Avebois. Enti, no nashi, Quabnata, we are say, or no mattress, and a Paul, eba be fa wo so. Ah, so no family who to obi dia so ene ne mpani na na ode wo ye. Le wo ye no ko so obi ne ye no man kwala no. Enti so ti obi dia so a, da wo ti be ji no ne dia so. Nti ma ne ha no. Enti we ye ateka yes ah. Kempe. Eno no ye dean ya. E ye hwan no na yes ah. Enya ye nkrofo ye. Abaifo. Bayi o abaifo tie ubi o baba mama me nso bayi be o wiase me baifo be no mi soro wo ye baifo papa me de me kan okoma chiro pray me wani me chen baifo baba mama me chen baifo baba mama papa wo ye baifo me ye baifo but me chen baifo se si a wo nua ba na wo hwe wasum no obepe fish tiare no okoyi usika de na ato no ogudam fa na ye ne sa na me ye ne sa na dadam fie nsia o ma nua ba na dadam say me dem 3 years or be 6 that time to baba mama papa mesre busa o busa wo ye baifo me ye baifo na wo ye me chen baifo sa de we ya papa ya ken hyane nso se wonam krom na obi abie ne ntumam na ofra o wachire ene wahu na agina ho o wanimu na wahu na agina ho minimi ne be kwa se waka che bla asem ho mpesa me ka che ho am se asem be o se o yiri die ja no oba me na wo mielu mi nya no na me ko ware hwan obani ade chia no pa na me ba krom ene obi domfo me ka use Mrs. Staba na o che me salmon akese mako 6 enam salmon ibi okay na me de kofi me rekoma me yire so fa nya duala me nua ba no enibi papa me yire ni ya duala ni wie ya me nua ba se amfa salmon ti amana anwe e de sa aduala onni o yire amfa de na ama no salmon ti amfa amana anwe de aduala onni ho a wono wa ba besra ho a wa betome no wo pesa montre eno space na hye mi ampani ampa minua no aduane wani o yire nso amfa samonti na ama no amfa samonti na ma o de ma me ba afa de ma bi wo ho o ya dimo kokoko bon o na bre minua ba na aduane e ma ni die ade chia no pa na mka ke so o mo bo no na yenko ekurum ana me yi sika de ma me yire se onye na me kokra obi se me ko mi kurum ba na me regis ka no de hye sunyase minua ba ni ho me yele ko adwaye okudware oba na mi minua ba no afa sika na e kan sika wo de ama wo yere sika bi de jama yere no minua ba na afa sika no e kan wakoyi afisumiye na se afisumiye na se e kan abakade ti me ba na me se bra me ba na sika no yere kan unua ba na kan nti wa de ne me mpebiem na me jiska na me de hye me botom na me ma na foforo e godu ekurom anyumere ya tam de to me ma mi ni wo fa mu mpanifo be to me ni sa dia minua ba no le ba no kuma se o ba ya jire me ni nti pese o musa minua ba no ya fe minua ba ni busa na salmon no ni tri amfa ma no adual onni ni na eni ni kina sika so wakan na mza afran ba ye nyefe o ba ye tai papa se salmon no ni tin owe ya ka bi huna die biem ko pese wiase be sei kamani na sanka owe na ni no so owe ya kamani na ka bi huna die biem ko pese wiase be sei eno kura wa ni no eno hu sunso so na mde TV okay enti o kan sa kire wabusuafo no me ka sa kire wabusuafo ma mi ne ba ko te ho o ka se salmon no se di tino owe ya nka huna die biem ko ni be fra beso ma ye na de ma odi na busua oboso ho akire mo kama man ho ba se fom eni otrimo den ne mitrimu na den mitrimu nya den me wa memia o se me kwa o se me nipa bonini but o ba me a na ba hu se me suba sitie 1 me mpasisie 2 me mpankwase asem 3 me mpa obi yere 4 wa de da ha me fam san ko ka me mpa obi bia de mom o mo wani etre wani nton de a beso mo hu se ewiase tonkan do kuna ejimako enti amanfo a ema wono mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won yes bibi se si a ebi wo ha ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so e de niema bi ye awudie e hyehye mu se be ya ne sama ne be ye ba heart
mo ya amamre ni amane bi sa me pa chwa no ma be sa no ma be mo ye dai me ko to sika ama mienu na me to kotokure baako na me de kosua ka ho enti be na wotwe mienu ni akora na ma isi niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim na wadwa no sum se suroku ache no suroku ache pai amen ono ama me ana abe ma na ma abe mo ane ma me no so na ye say wo mo kwato funu na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro nti wadika kwa ma me no so na wo ye dai na ateye eja sami anam de ma ade ekini sami se akura na matete na maboka na watimi awu a abusuan so antimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka sami firifie ho me so matoto awurom no wana de besiensi ti se saman na sore wa sore na ne yesi eja akrache na jai ma saman ne nyana dwuma eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayemwa se ayemwa akura no wo ye ne na obi ku na eya samane de se de wo ye na dwuma na so mpese obi a atiefo ne police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ansa kodo adakwa ne ye timi mfa wo ntum ye ntim fa wo ntum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye enti me ko no ho ka chen sa dadoa se wuwu ye me anyi obi amo am 1000 wuwu so kwa koye atofu eye ka mia na masode ye makoye wadaka ulezi we bibia ntime de makoto sekai ma mienu kosua mienu enipa wo kun wo me de na mempo wo na wo ya aso de free me nchai eti se nipa wo kun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasagoha eti me ne kasa asa na me de seka na ma no na wa so seka de uhunu wo wani so me gina ho eduma gina ho nyina bi de kura adwane sa wo so seka ma seka no entwere ya ma wo hu se ne buonie no se bi ato no fa ase na atense no ebuo ni bedi esoro no buma asafo seka ni wo so seka ni mu se na seka ni emienu ni mienu nyina de chebo nkum fa me de ba akoto na so ana mde kosua nso kura ba akona ni fan ya na ase wonyine ya sa na wasanda Ote 102.9 FM sana moa nti endi antimi anso na bonkum de timi so seka wo so mo pa ana ade seka wo de wani hu se waso na ni gina ho se me ebra ba sa no me na kwa na de se kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ni picture ya de aba he ya ena ne de atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobran no ena me twa ma ni se ti bi twa ma ni no na wogina picture ne ho eti ade aka se wo be wura me ma me ma ye dai ma kan ni pa wo ye dai na si da bi wo kan pra wo munyi me kan wo munyi ti bi nya adwuma no ti bi ji bum ena ko pense ka no eto ya me de me baaye enti ode se kan no baaye no ode mano na hu se wasom wo so mu ku de ko na 102.9 FM Asem Beba Dabi asem na ye ka ni sei no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na ngame tomato prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa and answer for ho won kan ko mu nyina eje oboa oboa meba obetu nsa ensa nyina ka ho oboa la kasaguha ma me ne ba he no oni igbe 220 cities o ena ma me ne de ma me ne yire won ba 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko kunu eto ne say man to ko father me say adanse for me kasaguha won suro we ya won suro ni pe dia una we papa ni tie Bachiru ya me pesa me kire won say bre wo ho ase me pesa me mo na ade e wo me say free me kwala abram Bachiru yes sir bre wo ho ase me say me 43 years ne busa papa ne say ne madie Bachiru manya sika Bachiru wa hiti dia ni epia bonten na akọ na mfrem anwununwunu mfa ho ojo ano aba
Usa. Hey, and every Oduman Kumenyame, aye enka wudin. And every Oduman Kumenyame, and Asie, nkamfo ne ntontom, ene edema udin kronkrono. Arofoni adehye awiei yebema yenho ha na yama yenho yehyiehia awiei ebre na so yede Asem Beba Dabi dwumadie no yede ba besom dwumadie da biara da yeka de kiradofo atiefo ne adehye se yedesua de ebre kro na mu de yede kire yenho nso ade no ntida awiei a yehyiei nokre ye ba besua de ye ba be kire yenho nso ade ewa afidikati so enne yehyiei ya na wakaya hyenenso se nefie bosomi miensen de tosudunan emfimpinu ne aduonum enene yehia se ye besom dwumadi ayedie ye live ewe ye social media platforms ne so oba Facebook a hwehwe Otek 102.9 FM oba YouTube a hwehwe Otek 102.9 FM sa wo hwehwe na so huna wadaro maya hye ma wuni anu nya ade suane ade kire dwumadi e bintie na wonya binso hwe ebre kro na amwo na wiei o comment bi a wo no o de betum ye beje ye bekan no kama ewo afidie iso amu bi ate wonka medi de Krobea na Yaw Asante enne oje amanie apasama kana na nie Krobea jata majimadwa awiei obo ye hyiehia ya eja akra ompom te sei nyankopon adome ho ye pa na nso adom kro na menso be ho den nyankopon ene awiei ye hia se ye besom sa na ensem wo ho ya wonsem bebre ka de kire tiefo ene fie sa eduru memene da enioma bebre ne koso eduru kwasia da enioma bebre na esie sa se wanhwe wo hu ya adwada nto sa de we ya na nipa bebre hye ne nso efri efiada ekwa kosi adwada nopa ya na de esie doso ena wi nipa nhwe ne hu yie eya kwa me what to say na adumro na daroma ene efiada yeah asande adomme ene ya mochiri de ene fie mochiri dwada eba se ya na amanfo nsu dwaba sanete ehu mochiri manfo nyina mekyo me wo fa bi ye frɛ ne Kwame Antwi oka asem bi na sa asem no oka ye na papa ye de me hyɛ ne nsa oye me wo fade na nso me fa ne se papa na wa frim a yakoyi no na baabi a ye de kwabena kwate beto ye na kwabena ne da ho mi wo fa no oye tenten gram o me de esa me hwehwea o hwehwea ni o ye hwehwea puni ye fie no okay ye ya gram enti mi wo fa ne ye tenten gram na wo hwe bema se wo bram ho na utimi hu se asem bia dipone na ensuo sone ewo baabi e de kwabena kwate abeto no enti Kwame Antwi ye ni nua kogina ne nchedi ene o se hey kantinka ene wo no wada ne fish yeah that's a boy wo obeda ne fish ni say ye koyi fish e di free nsuo mu a sebe ya enseinti ye ne dey ye de share asikotwa ya kam very good enti dabi edane se boa wo obeye fish sanete ewie adofo ye hyiase ye besom Asem Beba Dabi dwumadie baabi a wo a wutie ye na wo hwe ye no so oba live ne so a ya wo de comment ne ba udi no ewo ho baabi a wo de free a wo de ba do ya fatum maye na yenkan ewo afidie so emfama
Abade achame Akra ejei oye bomofo se wokọ ekuroni mu a ono nko a na yebofo ayo ono nko a na wotuo ene ekuroni mu sa asem si na eye etuo ho asem a eye ono a okay enna yekofre no ene wote yesi aboa si abakrom wo ba bedi ewu ene basa no atwene tuo eda ne ko ho ene wo saabo akro no onu wo bika oba obi hwitu na yenhwe dako ye nyina ye wo kuro ni mu ene te se osebo ate esi kuro ni mu osebo te si kuro ni mu no wenya fibobua bia nkwa no je saa obofo no fie obofo a nani na ne hoso na yatiem akase osebo abefie na nipa dodo na di mirika eko obofo fie adani a ye kobo eja bomofo amane na yeduru ho tawro ene si bofo asene ni ebo na mane obofo osebo abefie o ya nhwe ya de ekono wo pre nipa ba enti ene yekeka ho obofo di mirika kofa nituo ne tawru ne twa na sene ne tuo da bofo ko ho na wodi mirika mu odin eko ba bi ayese osebo aba no oduru ho no opoma tuo ya se abuonim wan fetu boba a hyetuo nimu wakogina sebo anim enti sese wone sebo abaye face to face osibonie obofuonie osibo hu no ene okai no ene ose wo sa akrachi woni aka ho nsem akira mia wokwayem se kuroi mu eye no go zo adaya wo no age aboso aba kitikiti we ya da ko we eno na ade abeji se kuro we ya aboso enka ne heya na ne edidie die pebia ne efiri kwaye mu befa nene wabeji aboso na onimi ahia wodi ade fie ya kire me so na antoa meni wo bika na wose body good cool obofo so behe obofo edu die den a ye frɛ no ma wode saa ba afia no ebetwitwaje nipa no ene ono ne yade agu ne so yi hwan na ekoje bofo now the hunter is being hunted hwan na ekọ obofo emoa saa semwe eda hodi manipa enipa mfa nkwa adwedwen mu yemfa ntua hofo na yenwene honkwa akiri ene fa hosa woni bofo no se duru baabia wo bofo no yede agu so paaje wonkwa ede afiri wonsam a hwan na ejew yenkwa abusuam yenkwa awadem yenkwa mpnatwem yenkwa nwumanyumam ede eni ehunu ede eni esie midie mi wo bia abusua ba mafama busua sumi ko ho de me pana me yo sika me wo eno nam de ko twitwa age mabusua asem wasi me banie mi a meko akotwitwa age me ba asem wasi mi wafa asenie mi a meko akotwitwa age no madwuma mu ninie mene no ana ekọ na eba asem waba se mi wonimdie bi adwene bi emwa bi a oyeminua me de bebo no ene wa obua nipa no wo ena ohia moa hwan na bebo wo eno ne asem no eto de bia me a metena se me yedi wo me ankasa me ho na mabusa me ho se obi wo ha na Krobea wada romao masem bi kire me so me ne wo ka ho asem na boa me ma me adwene na nipa na susu ho befa no obekọ akoya no na ade na tom na Krobea asem kese bi sei na atome na boa me na maboa nipa kro na Krobea me hia dwetire sei me de yesa ade wei me de didwa wei me wo bia na maboa sa nipa kro no enam sebe yenio nkakra ye wo ma different ayahye wo no mu dwa o mu didwa wo kureibu ba ye musa o ye ho
se nana Krobea ono nso pe obi ne na fa adwe a hwan na eboa no se wo probi amana boni dwetire a hwan no okwa akosu akere no se nana Krobea ho akere no oye ne ho hwe na se nye ya hwan no okusu afre no enti enei de ono yebofo no okoba de namba fie no ono na sisi ya ye de agu ne so a ye peda chedin hwan ne negefo Yehowa ene yeboafo Nyankopon kan yen ho ondwitwane yen omo ayen na ontutu ya na monsi ye oba de achiam Akra Monica sa ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina ena nso me ra ho me akra wasem ya okan awa ra ho pa me ra ho ene ma asem bi ehia nsem ti onyina ma ye din obeye ene fie me ra ho pa endei eya kwa me eya afam ko fiasiem ya afam ko ene me ra ho me dogo ko hwe enra obo anwumre ne yapo ye no me ye madwene se me ko aponche achi no makodi fufuo ni aponchenam na menam kwa mu kojina baabi na me hwe Kofi Adoma ya di aye nua nsantro ni a owo Angel FM TV catch ninti enra manidi me ka bibia enra me de yefunukom edai emenne ade ache manidi catch ninsamo a oka yenti me de me wo kwa sha catch nimpabuam sa me nso me nsantro ni di ato kratch no ebetumi ato me na de ehwe nkwase asem bi kratch bi be ye daddy lumba look alike emma onya ni ho hawo Kofi Adoma sori ginai esresre sika free na chidifo ho e de kratch ni ko se India se hehe so okopa yarsa e de ama kratch no ena Kofi Adoma nya ni problem e wodoma yakotutuo ama yese die ndie yagu krachi abonani ema krachi na ni fra yenya saada di lumba look alike no sabe abusuania na dwen wofom eba begina ho beka ase oyabosomfo ono na agina gunsa di atu Kofi Adoma no efri wono me se papa wadwene wofom unnim nyansa se unim a wodi hia no bra sa sankese ne to no wona ya bosomfo na wo hoye den ma semonto na obehu adofo ene waboafo ofo a osibodi aguni so no no obofo no the hunter is being hunted obofo a osibo de aguni so no why na eko hunter moa ehoni asem no hwensan tro for ya ho amobo I'm telling you ensan tro for ya ho amobo me tie why na ka tro se bi ni haw me wo haw nanso me gi amanfo haw egu mi tri so ebo anajo donko na masore kire se ya cross one day to another day amanfo nsembe na era die be na amanfo de baaye die na ya ntumi anka me koto dwanim e wa amanfo hawo me ka sei na me anka sa me ha me mo ho mpa yo na me mo me de ho mpa ye amanfo be betena ha ya tena fidie so esresre sika e de ma amanfo obi ha undie na me nua ba adwuli ana me nua ba bige sankam jijiska bi command so mfani dwanka nyana good but ya jeje ne e de ama obi na nipa no ono de akwa akoye enei obofo ho akere no why na ekọ obofo moa adofo yadwuma ye ho ye bre sebe obi free ni mu na otu ne ho si ho se wo boa wa eya appreciate me raho and ra catch an interview I watched it me hoy na me busa me ho se empo se ye me a enke be ye ne dai hwadwumai ya kwa ya bai ye wo munti na amanfo mo te enka na mu hu ye ni o de emfa ne se si a me Krobea metiwe
nyame ne nanom masa ma meda fom bem once I made up from pet, Yanka Krobea the Trans and Beba Dabi so on the show, on the Bua man for, on the cansam, and you could fit to Bacase, Asem Beba Dabi Mobinia, or Bacquaco Fubi for Fro, and Yabetram. Good, Ebasa, what happens to Krobea? So, why nya a Jumewura or General Hoa, wo Ubewu Qua? Ya one central phobia in line of a Juma 1 more year as a central for. Kosia wonu wo ankosiaga onu mo call you adofo adwuma na eden se wogi obi hawo e de to wo ho so a o de asasem wo ya mekan mom ye mfa nkwa adwindwi mu na ye musa wonu mo a omo se omo ye spiritual things no obi na wo hawo program ya ye me tena ha sebe ye kan kwala bia ba yisam ewo fia ha edu anajo asamada asemena ye fra mi ko gina edomu anananom ehemfo pa echiri ya hemfo chiri ye bi de bi achi ye fra mi ko gina nipadom se awia na odi asema wo so na ye di asem na ma huna kwala ba ko ya wakotwe misremeka na ntwie kote ya wodi be jamme koboko na eja aso wodi jam ni wo mefuso na makwi mi mu akwachire huri na mahuza me ho aba me ho so me da me mpa so da me dede me kosoro na mba fo na me sre wo hu se ni wi asite o ko ji obi hawo o de to wo ho so o ko save obi afri ni hawo mu ba wo be nya asem radio nyuma ye fo mpanyimfo e ya amonnwene mo adwuma ye fo ho they take the risk. So, we are Jumewura na wa appreciate you workesa. Oh, you're bad leader. You are very bad leader. Because boys ne bre. Boys ne bre. I'm telling you. Boys ne bre. Mama de monsam nanteno. Boys ne bre. No kure ne to de bia ya ye ntumi nka o. Ye mu bi ntumi nka no kure nkyere mo. Obia wo how oba de oti odi how eja kwa mu to odi how good bedema ba odi ye hwa de sesi obi de ne how aba eyo no ne how ba ye to ye de twene ne ya ba bebu anipa no radio te say se me wura ho ena me frifie kura ba fa wura ho to nkyai ethically ye fire ho nye very good madio otie no nenye na no ba ko iba odidi onam say me dibi say je kwa me de awade ayewi very good sanete enti nyankopon ne eboafo Kofi Adoma nyankopon hu mobo ate no won san yade o hawa aba no e part of it e ka ho Ahmed Swale ye boni tioku no kwa former HFM editor aya Tafo Pankrono area satama no omo yeku no kwa ohu se ni wiasete sa na tie adwuma na ehu adwuma na eden kwabrane nipa mienu timoto so Krapa Hotel Junction satam na ho mie sei kaka ni adwiase ene nkofo kopake ye twa Krobea bebu ntuo Yehowa ene mehwefo obi free South Korea onu ankasa ne yere ebo paase enkoku no anajo donku no mienu na me krache we ye the card nam Kumas Mountain so tse de abodam just to save a soul na me mean save ho media medabi anye radio managers your workers they suffer eya bunjin won ho na munjai monko amu interest na amodwen no Yehowa ne eboafo oba de acha me akra good akra wa menchie nipa ni ahoto na asem ni asem hia nipa ni ahoto asore nkwanta honom na owo akra wasem a wo kan ase me yankasa unim se me nana owo me papa owo me maame wode ayira mukum sebo ode na ye bomofo ewukuro no so wone wo hene na kwachichiri kuro no da ban na maka aka no na unim se wode anadwe haka ni aboa ne ba kuro mu no odi anadwe haka ni abo ne moma so se odi koto a abo ne behunu ba bia wogina na waba enti ebra ba sa abo ne tiam buombuo no sa ayere mu ni dwa
na wodi ama no panyan pay na ayira mu na dum na aboa ne huri no otiem no ye dede no odi nachi aboa no ayira mu ne dwa ya no asa ama no pay obo ne sa ba miensa afede na aboa na yemre okun ne dwa ne ngoma na me ne wo kasai bosum bi e wo ho sa awode aboa ngoma ne pam atade a konfo bi obeba bia no ofasa atade no ye yesebo ngoma no wo de hye ayira mu na me na nadi kumye ebi enene wo de aya asem a wo de aya abasem a ene wo de aka ndi me na kwakutwumfo da kwai ena ne wofiri na asem enene be kwai beso abse no wo de aya asem aka no eni akra na ba de tozo mienu a na me se eye mia na onim asem a meta aka ma me ho pa de meta aka ne se akwada akwa abonten na obi kobo no ana obi kosisi no a odimirika eba wo papa ho ana pani ho ebe ka kire wo se obi abome obi asisime obi ayemisei na wo pani no so obi bo obi sisi wo a hwan ho na abekọ akwaka kire no bibire bia we ye mafutu semu a mede ma me ho se ebire bia utwitwaje amanfo ka eyesei utu amanfo fo ma amanfo akwankire na nso sa wa hawo na ba wo so a hwan ne wo kwankirefo hwan ne ofutufo ebi nene wo de ya asemu a wo kan ya papa yi ada bia wo ne ba amomfre no omekum ene de wo no na abo yi pam no ye o wono to so hwan ene ba bekum abo na ma na de ne ho akwada kwa abontia ye ko bo na odimirika besu kire wo ma wo si so no ye pani ndira ene wo pani so asamato hwana ba ko so afre no enti akura we ebetimi ato obi a ekwan ahodo bebrebe so marriage counselors omo so omo ye counselors na nkasa no asem beto asem na obi di bi ba wo nchen no wo na wo na rekekere wo na wo kaaye wo nso so ebi ato enti ato a wo nso so be ye dai egise nyankopon nko a ene betumi aboa wo ama watime firi saa wo haw no mu enti aba ne saa ensem a na wo ka kire amanfo ema ne kekere wo mo were no eno ena wo se wo ankasa wo so ka kire wo ho na kekere wo were na hye wo nkuran se be ya wo so betumi atenase enti wo bi ato bi a me ma ko se due obuafo ani nyankopon na afutuo no aya na wo de ma amanfo akwankire no aya na wo de ma amanfo saa bre no ato afasa akwan no azo fasa afutuo na ema wo ankasa wo ho akra medase ene Samson Kusi osana na ya Krobea Asante ene ye show live nyankopon Israel ene Frank Alale osi akra Krobea awiema Hebrew umponte say ye wogiriye waro hyebu se nyankopon ya do nte ho den me ho den ochema piesie nana osi nya asem hwe nana Krobea wasem ya wo kan ne tofa bomua no onipa dasani eya nya asem hwe ho na obehu wadofo ene watampo eto de bia me wo 20,000 contacts ewo me phone so nya asem hwe ho na obehu se contacts no eye wadofo ana eye watamfo Sister Jini Pedi. And now we are live on TikTok. Yeah, live on TikTok. Utech 102.9 FM. We are live. You can also join us with your comments. Yabekai. And now we are your name ha. Oba fe. Kama. Abaya akwaba. Yeah. What to say? Namadum. Your Frau say? Your friend Rakia. Rakie, kachre o ma, Mr. Rakie. Wa na mi do wo. Wana boy. Ko fintine for amposa. Oh ya titidio. Na say. Rakie, kachre o ma, Mr. Rakie. Wa na mi do wo. Mebama wate. Obi aka kire so ho ofeda kasa hadie mbu obi anka so ho ofeda me ma me na aka kire o ma me na aka be ma bi anso nka kire oda na be ma na me ne tino ono nso aka say bi obi aka eno so anyum wo ho
Obia can tell so who feda Monkwa Hana boy. Then I ask you. Sure. I want yeah, Teteono. What can say they go on yeah, you know that you know. Yes, that time near to me the nom and your bar lie. Correct. So be a got so warfare. Some day I lie that. Me the I made the I lie that. Get your friend say wa. Me the any lie. Over there. Ongasa. Oh yeah, you feel it. Oh yeah, you feel it in a pie. Oh, that time now fena Motorola na ni so kokko no. De ni ti konko bi say. Alo moto. Alo afena na aba. Oh, that time girl no ne papa ye petro adwuma. Say wa wo ho. Ne papa to hello moto. De ni ti say ni bi no. Na se atia ba no. Ani so ko. Ne papa to bi ama no. Me asudan na no. That time no as a Sudan no. Na me wo Hawkman abna to Hawkman amame and I'm there so did you so share and I'm the cassette ni shame and I'm the share again iti na miaso na no nebo obia ka kire so ho feda midwe onkoa me ya ka price tenteni price titia mo line o dia share price tenteni price titia na me kai na ka me pewa ni ma hwe we don't think na masa won tumam price tenteni price titia get the feeling me say what the Motorola ni brebe na say me titini o si you sunana yes price tenteni price titia Yehowa ni eboafo enti Rakia your from Rakia dey Midian kasa the patience Adongo patience Atongo Name Rakia ni efro Pachan Atongo patience o ye die ni we are friend papa in Nigeria ni o papa in Nigeria ni na ama me efra ni 2 year half Ghana half Nigeria oi ntia fra for ma ya nso ho ofe ntia kole ye otiwe ne ho ofe very good what did you say 24 years 24 Rakia ewie Asem Beba na de waba manim ha nyabotre chereche wasem nim frase na fa konamintie de na de waba me ba shwa me ne be maneti na so bi afre na ka che ni se one meme nanyim ti wanhwe ni hu ya da che obenya asem na boy ni frɛ me ka che me se me ka che ni se on fa ni pakro number ma me na odi number ni test me nti me hu ni pakro nti obisa me se be ma ben no na me so me ni mu no no se wate ti o ma no se nipa ni gina so ti me ne nkasa na me se me ne nipa ne nkasa ti me brother penyi na ne nkasa nti o ma na complaints ne ba na me se nipa no me ni bibia enti me hia wo no me ntimi nka no ho asem nyede enchiro de me ni wo bibia na me hia wo no me complaining ne ho asem echiro ne de enti na obi be kasa na wontu ana momba kumase ha na wuti ho no mo se ya na se no se wati ne nsan na obeji atumu no agi nipa na fra confirm se enye oneme nanyim na me sa matinti me ko hu nipa no me hwehwe na me hu nti me report na ye kochi no ti e ho no e man to kwasi o di pin wo nti ama me de toa e twa na boy ni ti ne na so ho why na di pin wo boy no boy bay your ma ye kochi no no ono di pin wo e na onso de de pin toa e bo ni ti ne na so ho e twa no to aso ti e ko police station na police ni no e de yetina se na obisa mu na o se one meme neti warranty na mekache police ni sente sa se na seminity na mekache police ni se mi ohun mi ji nti bra ohun me no mi free hoko me mo mi ho ti me baaye no na mi so on be invite me obesra me na okọ na ma hu se wa fama ade ti later na mo frɛ me se wo boy no wo frɛ no de o so opɛ no so o mesra wo eno oba ofie enti ofiri ofie ko na hu se de bisika ayra me dan so obi amba me ni obi amba me nkyɛn me nua obi amba me nkyɛn because me nua sa
nti ɛ na brother no frɛ me na meka kyerɛ ne sɛ phone no boy na fa nti ɔma yɛ nkye na ɔsɛ deɛ na mehu yɛ nti a yɛse obi afa phone na metimi bɛka sɛ wafa na me sɛ deɛ mehu yɛ ne sɛ bɛde me sika ato hɔ ɔno kɔ ne nipa dadan ne waba dan no na sika naira nti ɔno a ansa ma na ɛte wɔ ne sɛ phone no muhu sɛ ɔfa na n'adwuma ɔyɛ den ɛyɛ nam sɛ n'adwuma ɔyɛ na mambɔ mama ne ɛda no saa deɛ a mehia no wɔ m'akwan nti ne tem mehu na abɔnten a mene ne kasa normally wɔ bantema motan w'anim hɔ obiara anim nipa meka na asɛm na wɔ bantema motan w'anim hɔ nti mene ne yɛ dɛ mehu na mentimi ɔkasa ma mentimi nyɛ dɛ nhyɛne no nti ɛwɔ mu a metu firi ɛhɔ nom no na mekɔ me maame Mr. Mother me father wanhwɛ me nti obi na ɔhwɛ me na papa ne firi me na mehwehwɛ me nuafoɔ no na mekɔɔ mu hɔ ɛna ɔfɔ so di mechi mefaka no Roman hair ti yɛkɔ kramanfi no ɛwɔ snato hɔ na me ni me nua girl no pie gya no nti me nua mba mu an na bebusa no betima fa na nkyerɛ wo bia because me ni bibia na adwona na ɔyɛ den ɔfa aka ba kuma se back na me dem yɛ dem tu nti na me kura iPhone ti sa wa hide me iCloud na me nim ti me phone duma obi fra no mama me complain say why na peke me call na me so me ni obi a sa o nti achiache na me se nipa no peke call na yo mumbu sa din mam na mo bo mama ne se nipa asamasi ti me ko pampa so ko hoto no ti na brother bi wo say wani ediu ado ya agrada na nti me du pampa so a na ti be frɛ me agrada na me dem asere na matwam nti wo ma na waba fie ho na maka che fie ani se so ma me ni boy ni fie ja ya asem se de bia kan ya asem enye dwa obedi abrel anaska obeyi ama ho se me ni bibia ye nti ye den ja me ni mienu asem ka nya me hwe no nti oya ma me de dancing ti boy no ma boy ni pry e ma ni ti ne moje pram boy no still na no oba fie ho ti wo ma wo mba ho bi mi ne mi ni ho ti ana me koskum na maba ti oya sa na me cheche mu che boy no boy ni say mi nipa na me ne ti ni say if you na confirm say boy no e na han dan ama me nti me am ko bi say fiera na o se wo ne baby e na boy ne di asem betum no kranya me ni me ka che fiera ni say waji me oni mu nyansa e kire say me wo bi di masama betu wanim de nti na o so de me nipa bi number ma na o free nipa na kana wan busa me bibia na oni ma ndi bibia no na o free me ye dey e kan say mu kire boy ni say kase nti ma me ko hwim I feel eko frɛ obi so mebo papa ni dua me nim dua bo mebo papa ni dua ma me na me ntua ne kai o mebo ho dua efira no na efira ne di dua ne to anam se o mebo wo fie wura ni dua ma wo na tua de o bebo dua ne ka because me nim dua bo na efira ne se onansin ye dua kuni ne yere banti no on de osuro dua bo ansa ma me ni chimu a che ma me ne de na ona me kama asem bibia ma fa ne se me ma me ona me kama bibia che no ho no ti mama ne cheche mu chere me na mete me ho ase na mtinti ma ade we a odidi me no ye didi wo baba e be ye wo de e na o se ono wonim o ho na ne kunu frɛ ne se ombra mbetie asam nye de e ma no ti na wa cheche ma chere me me ti fio me ni fio number me ni obi an contact o fio up to now me ni obi an ti lady bi wo ho na me frɛ no na the phone akoma fio na me ma me mu na ye de edi nkom ti ma kan bia kwa me ne se ono de won hwenyi say 9 months no bi metwete ne sa na wa ye den waji atum because boy ne friend enya ba ko no friend na enya number ba ko no de friend numbers baby no de friend nti maka bia wonte na me say me ma me nim boy no ti nipa na ono no boy ni to na mko hwe no onya me maame nti ni sa nipa na oka no onimu no because me so me maame de ode ma ware no no o mba bebre ne ba de sule no sue edwuma papa ho e wo don take na ho no sue edwuma e papa phone shop e ho no sue edwuma ena nam papa ne so nti na me ka kumase ya na papa ne nua na mama ye de e ka ha ko school e ye bibia wo kumase ya nti so ope a onfo ka mfiri bebi o wo ne nya den embra ne afa ye ntuye nti me wo ho a na me dwundwun wo frɛ ne busa ne bi o se frɛ be ma na wo ne nanyam na me se me ni be ma bi anya de enyim because nipa hu mi hu dada na me busa ni bi anko frɛ no se onne menyam wona me fiefo nim se onne menanyam
na maame ka che ne se ono wonim saa nipa kro no mo ye den omo ka na asem no kra nti sa next time mother nanim na next time mother nya maame ne na wo me ti sa maame na gigi mi hu sika dia boy ni kokwaji ni sika ompe ha o mama ni bintu opa ofa ne ba ne ma boy ni nware ti police ni ne ma ne sign board ni se sa de no onye biom still na boy ni frɛ me complain sa boy ni gusu frɛ no e ka nsem so on na de me free me village e wo Praia River nkoko Praia River on na de me ba krom ha on na hwe me school me do class 5 na me jai school even though me bampo amawo no on na hwe me mba ma omo odo se unhu me mba da se me phone so na me mba da me phone anim asa hunni me ma me kra na mo unhu no unni me mba da unni me busu ani biada nti ade nti na o ye den utimi ka sa asem ne kire boy no na kwa me ne sisi ade o pese ohun ni se bibia sule ni nya ne number free e eni bibia wo ye den se ekwan ofa so ka kire de se wan hwe ya da ache asam be ha no na ne din na wo me nkrata so wo sontwe so enso sontwe so ne din ni me nkrata so midwife for me friend madam Vero on hwe me o midwife o ye me midwife for sontwe so hwe me ena odo me ko hospital cry me ko husband ho na me twa scan na bibia wa kwa me no na omo ye den omo fro no odo twa me scan na o ye me lab oni ni di nkomo nti saa time no na boy ni we saa time me ya record atibie me ma me wona me maka boy ni so ne me na tikuma se odo na me nkoko na wona me ntafo ni di nkomo e kasa nti me ne me mba ni nyina na ye te boy ni nchen ana o kuma se ha nti me ma me ba kuma se ha he na woda so ne me na ti dan ba kum oni me na da dan ba kum nti e fa na ma me ba woda nti e ba sa me ma me ka se on so sa se mi we so on fi kra nti boy na asama boy na ka no on shada na me ma me shada no yi na nyama me no shada mfi mi se de wa me ne boy ne ti ho na me ma me ye mi sa sisi a ofre boy na boy ni so pese ohun bibia boy ni nya na number free e eni hade kodi nti a boy ni ye den e ka sa betede ni ko police station o se ye yaw mi magu ni nimase so no so bi gu me nimase se wa fa obi ade na mahu na makoka agu na nimase wo bibi o ye adwuma na me se debi because the old I me no udi ayi obi wa bonti na me nimom eni ase wo adwuma wo ye no no krono ade na wo to pampa so obi enim se pampa so sule krono ade na wo to ho wo sa repair for you lock uye bibia wo ho nti no so obi aka na mate ai hu ya se me fa wo se be ma me no tibi but me ka say nipa no wan be me na me bo obe me o menini di nkomo right be ya na me call me baby me ni wa me ba na fira ni so wa ba ho e wa na sini na frɛ me se nipa asem sia ba fia na me se oni fira ni gina ho na me se o mo amasema nti ma me ka che fira ni se ya on fama ne ba e ma me ne ka asema ka sa tia no e ma ista jo kunu bra ko fi ka sa me nkopa ne cho na me se de ma me ne ye no oputu me wrong enya ne ba ne me behind dan na nti se ma fa sa me ma me ne me ka ma asem chewa ne no nche se me bibiam wo ho kwan a bibia wo be ka me bibia ma because ma me kwa me nka sa asem no nye de emfa nche no ka be ma me ne neti e ho nko na me ye de me ka ma asem ye de e kire no because me papers ni wie ya pay 2 days pepe no or friend me say oh no me evidence na me say oh me evidence ti me nye de and I say obegu me no me say gu me ni ma say ade e wo sika na me de ye bibia na and I say me kwa me ye nyina kuta me kuta ne se kusua me ma fa anya asem nti me ma me say ho me mistake that time na che say me ye den me sorry mom ye den omo page be me mambo me ma me amane anasi ena me so mambo be ma na me ne ti amanase bi ase anasi de bi obusa na me ka se mi de minimu no minimu bi ana me bra na minim so ye den o repair phone na oba fi o ha me ma me call off ti ma me de ne stores nyina eja me ti no we discuss to na oyi mi na ofre me na me complain ti mi busa ni so on busa boy no papa mo ampa ka busa no sa bresi na we tama girl nenyum na we date be na girl ne denyum time be ni na odo wunim but o ka che boy dey say onu ni date of birth na me dey ye na me ka che ni say enkomo na ye di no na boy ni peki because that time ni ejina phone so ye conference call me ka che dey say edi a wo so nye ni din me kan doctors o mo hwe me nyina ye de nti obetima ye den abo wa mane nti se obi ka asem kirewa
ma wadwe nye fast because nipa say ye kitu bi ina nye we ene ya fe ni story a wa ba kire me ne ti bi a wa komu no eso chance a story we a wo ye dey boy ni frɛ wo ye dey e ka kire wo no bibie no a me ka meta so se onte ne ho ase enye no kre eni ti na ma me de ba mpese be ma nini na sule nini no mo kan na wo hu bebi a no kre no wo because right now me nim de me ka biem ena me so ntimi ba se me wo ba na me ni me ba papa disunderstand bi wo yentem de bi me mpeni sa eni ti na ma me de ba ha no sin enti rakia say emema mi ru na eklemi so o magemo kwame ni de on obi ankon to ka se se sule no eklemi so no so de dia enti say emema mi ru na eklemi so o magemo meboa me ba chan okay afi mi enhwe na wo pra river me ba chan e wo eastern region ba chan hwan na do ba kumase me na me ba kumase o ba hwan ho kumase me ba my classmate or the Farida or the Agrikinzama. Aha. And a year day na ukoshia sule no. Me ba kumase a chocolate me ba have a course. JHS Satam na me wo class 6 I make form 1 and I'm a wo and I'm mammy me ba mates. To me we JHS or mates. And I'm soon me whom madam. Oh class 6. Pra river. I make form 1 and I'm a wo ye. And our twins 2015 akura ketwa classes to JHS if I try satam na wo mfie say na me 14 years 14 years na our twins if I try and now ma me you free pra river and odo ba matters of Uganda aha and a year I wanna me be hu mommy na o ma meti nkransa ampa me ye frɛ madam na adu agyen o international school man so atwede universal ti ya makwan ya na ye ko na ko cheche nkra na de kakra ne maba nti ewo ma na papa hu me na me nim papa na me ni ye free anso oba che me se mete nti me che na no ka che me se school ra na me ne no ni nua be ma ye ne den eye ni nua be ma no ne ti ni nua no omo fa ya before e na me se mat nti o ma me kwotena o mo nchen e wa ampa me bridge so hon na me ne madam neti ti mi wie school no mbe ko school and pass kakra ni nyina na nya me momi na di me ko school no be na be ma na me na wo nkra no na di me ko school na me yi mi ba na me yes sports na yi mi ba mates boy ne ka sa me ba mates ha e be boa me na yi mi ba mates ti mi be wie ss o mates ti mat your friend is amas ti amas hon na be wie ss nti ss ni mo an me be yare eya na mani ti mkoti na fie 2 years ti me ba na omo ye de omo kon e ko mani na o se me no omo nko because na me wo fie na me wo chicha ni bi na o chere ma de ti me no omo ko chuno ye me no omo ko chuno na ma pass na o se sisi a me ye de na me se meto aso ti na me ni na me ejume bia me ye bi come my moko bom koko ejuma me wa ha bibia don kom ya de be bia me ton bi me de kwa anwan kwanta ebu a me kokoko ben kotwi that area ho bi wan me de come and so ebu our salai because hona wa salai hona me ni me man papa tinaye nti me koton ne me nya sika bi wa me online business me fantare na me post ne ma ye de me nya sika na me ye de me a me di catch boy ne no so me so na me catch mama na mama be so me so na me ko fele form si ye bibia nti e o ma na me di hu kwa me no ene ye de me neneti aha sesi ayi nuru kwa me ho yada so sule ho kwai be na fa so a odishi asule na me oji na me di shi aso ye dai oji na me hon fa me na me sister so no so hon fa enti na wo hospital me ba try wo konfa no che na ye dai na obi a wo yare da konfa no che odi ko shi aba me pie ba children hospital animo ti metinat na pampa so na me charge me ni me sister phone enti nkomodidi ye ma na ono so ya acheche nensa ena obusa me se me free na me chire no bibia me free ena o se de na me kan bibia chire no ona so no ko koji ho ena me se ne on twen na yenye de ye nto aso nti nkomodidi ma na o se o ye nodna na me se okay ena o so ye grusi ni nti me de grusi kasa chia no wanje so no o se no so wonti ena mbusa so wotin ena o so culture ana me so culture kwa me ma me nyu aye de
ɛwɔ kɔɔkyerɛ hɔ ɛna ɔsi yo yɛkɔɛ na yɛ da mma me nua no ɛhɔ na ɔte nti mede gurusi no ebusa maame na maame no sɛ onim ni baabi a na ne ba Jonas ɔwɔ bara so hɔ ɔna nadamfo no oni baabi te ɛna wɔayɛ dɛ wagye no wɔ fie a bɛma nka nkyerɛ ne da mandi ho nkɔmmɔ ankyerɛ ne da sɛ ɔnto sɛ wei ne bɛyɛ na meka kyerɛ no ɔwɔ phone so na wayɛ din nti ɛyɛ na meka kyerɛ ne saa na mede maame ne maame wɔ nti tɔbɔ mensa nkɔ w'anim monam kwan so so egurusi no wote he mete kɔkyerɛ de nyinaa na mɔkɔ ɛna yɛ dɛ nti akɔ ba na yɛyi me no nti mekɔ na yɛ phone so kasa ɔgye wo number ba kyerɛ yɛ kasa wɔ phone so na ade o yɛ kasa ɛna ɔde se wo pɛ me ba kyerɛ ɔse wo pɛ saa da no ana sɛ ade kyerɛ na ɔbɛhwɛ me no ɛna ɔse me pɛ ɛna me so de wo da hospital hɔ no na yɛnyi wo mfiri hospital ɛwɔ G enti ɔbɛse wo pɛ wɔ G aha na wo yɛ dɛ wo ka ade kyerɛ no ɛna me ka kyerɛ sɛ me de je o bɛma me ne te wo yɛ de wayɛ me ne ntin me sɛ me mpɛ ɛna ɔse emema nyina anyɛ de ɛnyɛ pɛ ɛna me so okay mate ɛno no ya ɔmo nka ne sa ɔmo nka sɛ mema nyina anyɛ pɛ boy school ɔtumi pɛgya bi a ne nsa 5 no na wamo ahwɛ no abusa sɛ me nsa 5 ni nyina ayɛ pɛ nyɛ saa na ɔyɛ nsa tea nyina ayɛ pɛ boy school ɔpɛgya ne nsa 5 ni nyina ɔsɛ hwɛ me nsa 5 yi nyina na wahwɛ ɔsɛ ɔnsɛ ni nyina anyɛ pɛ ɔsɛ ai ɔsɛ saa ne teɛ nsa tea anyɛ pɛ mema nyina anyɛ pɛ nyɛ saa na ɔkae enti ɔka saa na ɔyɛ dɛ yi ɛna meka kyerɛ nsɛ ne mɛkɔ nti wo de mekɔ a de besi bia meka kyerɛ ɛna ɔsɛ yɛ kɔdwe ho saa de ebi gusu ɔna me so mete bia makɔ mu da no ti na meyɛ de meka saa asɛm na kyerɛ yɛ kɔdwe ho nso de atwam deɛ ɛnde sɛ yɛ yɛ a yɛ kasa de atwam yɛ pɛn so na yɛ kɔdwe ho wɔ ɛde otumi di yɛ kɔdwe ho akyi bɛ 1 year 2 years no ɔnwe ho nwie ɛnso ɔtito ma ɛno ano no ba sɛ yɛ kɔdwe ho ni hɔ bio enti da na ɔte ase ada na utumi we saa da na utumi gya no da na yɛ kɔdwe ho firi hɔ nti onkomodidi mu na me gye ne na me yɛkɔ na me so nti na me sɛ ade na ya odress ne ho saa na ɔso odress ne ho sɛ like ɔyɛ ne ho basabasa bi na busa ne sɛ aden na ɔse ɔfa obi na ɔyɛ adwuma otumfoɔ na den na me na yɛ den na ɔse na obi fa iska share no Dr. Jakupoku also cheso on the dinner course adwuma nim na ade nti me so na me kɔ hospital was suncheso pa hɔ na me wo me ma no ti suncheso mu nim me pa na busa ne sɛ onim amo ako na ɔse ai Dr. Jakupoku ba na me sɛ minim amo ako nti na me busa na ɔse ɔno saa boy no kwam bondi ko nim no na be in the picture na ɔse onim ne baby ɔpakro nim ne baby a nti ɔboa nti hɔ na manya 2.2 me chirim nti na me ka bibi ankyerɛ no sɛ ɔbɛfa ma ade sa na yɛ kye no no wasan atu akwani mu sɛ wasew pɛ wo sɛ wo kɔdwen ho ɛna yɛ dɛn ai me kɔdwen ho na me so okay mate nti me ka mate nti wote ase ma sɛ wo ne bɛtena ɛna me ka kyerɛ ne sɛ me pewe se na me tie me de me bufu ntentem me ka kyerɛ no na ɔso yo wate obetimi na me so yo ɛna ɔno so ka kyerɛ so ɔno kɔ ɔmpɛ kasa na ade na me so yo nti ye di nkomo phone so na ade na me ka kyerɛ maame sɛ me da ne time aso a na me kwa me da abonten de o ma brapia anya de enko pepe dan ni bi mam brapia no so na kola ne sule no na me sɛ yo nti ya na brapia so me de ama wu ni po na me so me bo ho de wa ya de enche brapia na me so nipa ye de esesa edi me try my best ama ti be mu nya ka sule we de ge ya ma wa ye de asese ono ɔsɛ a ɔba amenene ti a ɔne me nade nti me kwa me nanye de enko rakia tobo wasan atwe akwani mu enti sese wate ase won so wate ase one na tena one ne tena ye no saa sule kuro no ɔyɛ de na ma wo wanye bibi ama me wanye bibi ama enye on ne kofa o free pra river ba kumase ya behind dan ma o sule na behind dan ama on look am nim baby o say ya so me nsakwa baby amehu ye baby o ye adwuma say fia watim menim ne nua menim ne maame enti obi a wonim ne hohwe no ɛna wa we invite ne so omre fie o invite ne so omra o fie me dey me so me hwe baby amete ɛna oba ye enti saa da no oba ye na na obewi a uska ofa o say
of a scan and say 19 million and oh ye free scanning because that time no mammy cuckoo scan or a child robber so let's go cinema dead them my may GB cuckoo did the other come home and what I can't go use to sika or demon blood no one checking no you be mam na me fa dia kan ko tumpo no rubber bank wa mo na praso na me semati enti se scan na ni nyina wo na ni nyina ewe kumase ha me de ba kumase ya na boy ne ba ho no oba be fa na sha me draw akititi si me dem se me book sugum na shem na oba fa bi enti ye de na phone ho asem nso ba ya okaka se e boy no na afa enti wo mun ko busa na ma boy no se wo ye se bla pe afre me aka che me se unipa ye made se yo na busa bla pe ya se time be no se ka bi muni no de nkofo bi aso mbeto phone we did just a minute na phone na dikan yela na ma me bi ti wo twa fos ma ko su na ma ko se sule yi phone na kuta na wo ye de obi me aso che boys no John de wonim the bla pe afa me se bla pe ya me ana me din se masi o ko de matete fo akola no ho ne de minti me ne nti na o ta da na me se o phone na o boy no hoje no se e de na me hu ya me kasa na me se ade se ni se oba me fi abeye no se oh ena wa anya ade ena me so wo we na me so me de no ko inside o me de no ko kitchen inside ho ena me ko ho ti me ko no mo no ena me buta nse wadidi ena o si dabi me ko to moto ne emu ena me de ni so ena me de bre no na police ni justice ebe buta me se me de no na me so me nipa no no se waji me pa oba kama ma me tiska he school ena we no wa be fa be ma wa ba wa ko police station akwa nti wona me kwete se wa ko remind wa dem be 3 years kra remind keke ena me busa police ni no se we dey say akwala wona na mukuru mu town ha ye ni mi say no tie di so nipa no no hwon huye ena me so me ko ni me nya bibi da o nti meti ma atwe me ho no se ena wa bua ni ye tu na mi tufo emwa emo bi me say wo life on it na say me net na nu 3 months enu 3 months 1 month kwa me sure ena entem start ye say but ne me hu ni kromu di anokre na me kasa ne ho no ma me ko pampa so wo kasa me ho me ni di agro no ma na ma ba fi ofa oda me ba cho da bi wa amfa oda enti se wa amfa oda dia die ne beba ama sese wakoshi aba ma foforo kwa me ya aba ma na nyemo na sa sulei ebetumi ayi kwa me number afre no aka kire ne se eyo no ne wo nyem obi a onfa me da enti die ne beba na yesa o se me magu nanim ase enti me so begu manim ase enti o ko pampa so ti me ho na chief frame me phone se woni sula anyamana na me si da bi no so ko ye hu wachi wa don't kuma onya akwa me number we me nim bebi onya enu nti na me de aba ha nti bebi kro onya akwa me number no enu nti ya de ko police station e ho na mbra ebusa police o busa no bebi onya boy ne number and so baka say wa divert me call wa hide me iCloud na me use iPhone 12 ni bi wa hide me iCloud na me say na hide obi iCloud de and so appear be kire mu say de sule di phone be ye wa ha no me kura ti obi dwan na me say na blapi obi timi eye obi number na oye kwa eba no ho na send the abu o town ni me odi agro mbe twu sika wo phone so nyina na me so debi ende ti de ne ko police station wona se eye yawo na ode yesa wadi machi sa wakoche opa sa me ne na anda anyem na obehu ane se me mafu boso amena mukrum e konsa me se ne be ma ne nam ekoto me ba nema ene blapi ase na hu no he so koto se an o mo ko na me di o machi o makuru amadake na me se na se maru amadake ndi news ada de obanya mu de se de obeto wa wo nema o se me ntwen na me hu na me se sule se ye ka obi ntwen wo be hu a me mo de me fa nko ba bia ye nyiro bia ba kire beti wiase no obi a ne se de ohu ne ho fa me ni be bia me do be ko be to bia be enti se si akwa me ne nso sesei kwa me ne se o pese ohu be bia sule ni nya ne number ne de ye benti a o frɛ no e ka kire ne se ye frɛ ne se o ne me na nyem no wan hwɛ ne hu yi a da achi obenya asɛm enu no pese wo hu enti ama me anka o frɛ sule no sule ndidi me anka na atem poto o phone so na me anka ne sa frɛ ne bi o de me nko ho sesi akwa me no o se de o se nyinsen no nya ne dia ana se de na de o se de o pese o hu the reason why nti aboy ne yes a sule do ai
yes ine sule no so o friend na me mo dia no kra me ni contact ti Mr. Mother no ena o film ene sa me papa na wa fi me number no ena o twedi ko hwehwe o ono mo ka bibia ma o miska ti da na ejiga me na ma me ko ka che o se so mu nim no do man no to ma asem bi ma ebi a me from original enya papa me for mo komedi o mo ko price so na me do makọ so mu so fran fie na ma po bi edi me na ya from na wo baba ba si ho na ajeje obi ba hu sika de breko a me fa be ma me chia wo se me kunu ana me mpena nti ma me nua no ne bufuye me nua no ne bufuye ma ne ka se na me kwa mete akra u rose untimi nka ma asem na de na akọka obi asem na rose ni se wan kasa ti mi medical ka cho mu se sule na no ya toro onka no kre nti ni hwe no mo ni na anim komo nti wo fra wa emfa una sule no ote he minim baby ote baby minim ni dia pampa so wari oda mba cho davi enti se kwa me se be kire ni baabi a sule enya ne number free enye saade wan kire ni saade ene die nti o ka se nyinsa ne ene dia ene die nti sule ne ka se nyinsa ne ya de ni timu nti ne se wa hwe nyinsa 9 months 8 good months na obi di one day e friend ne twete no ene enye se wo friend ba akopenso o di different number kwa me aka kire o se nyinsa no enye ne dia da me ba cho davi waka kire o se wo obekọ akoyi die ni da ndie ma busa na ma na ka kire kwa me na ka kire o na wo kwa me no wo jiudi mba cho o jiudi na oba ya jini die ya ka kire ni so wo a ebekọ akoyi die ni da o se sa dia boy ni frefre no nti na ma ne kasa o ye stubborn davi o pe mema mema real o mo foul set of it davi menya sa onye sa nti die na be makọ ame ya ne onyem no onka asa enye one onyanyem sa wo obekọ akoyi die ni obi ojudi minim the reason why I kasa nti your friend is saying boy ni friend or frefre no nti odwen ho sa won ti ase na wa for ba hwe ni so many years girl ni the Bridget ama gena fana nko baby a ama me call baby o te cry ho for akasa wa boge no ho kasa nti ama se bibi happen a obesuro because first in the few for catch any say so oni fia be ma ba Bridget no o no ane dem na ojige oni dinti no mfanya asem later no ono adi nani ho bi no ewi asem so nipa omo ne nete no ono ane sa afa Bridget se bi na odi aye kwa me ana bibia ajo menya ni bibia isi a wote he meeting katia sisi akwa me nso we owo yoso kunzu mba chan ena sule no nso we sule ndi pampas na minim na sisi a de minim bebi o me bebi a minim a na adwuma mu ho na me ko hu nu no na se waka kire wo se o hide wo iCloud na me use iPhone ti minim iPhone mu nsam mo am use iPhone no obi to be hide obi iCloud etumi receive the calls emeyeye iCloud on hodo de na wo ho jata wan so use iPhone menya fan of iPhone me a fan of Samsung o use iPhone meja use Samsung na me use a video abe use Samsung na me use Samsung Galaxy S10 ni na o jai ko use iCloud say na omo boss ni bo na me say na obe use iCloud na ko use iCloud na iCloud na abe you say oh iCloud on so dia asema ma Sari o kan police station ho kire o de wo hwehwe wadi nkin aka kire o so hide o iCloud kwame no so nte no ho ase senya no yes one black crown po no so one ba kwame so one enti se ya me catch dan me catch ne se na onim de o ye nti ena o so omba no se ya won hwe obi wa na de bi me so me nya ni we o friend na time open offer ena o friend na e ba me sko na obi san se ade na wan fa o se ade o fa o kwa ye den enti because of the sule no akeka nti amakwa ame ne nso bo abefu ba kwa ame de o de opewa ade empa chan ena sule nso abedane ne huzi ba abehye mfimfini se wo wa ama na anwewo enti wa ama na anwewo de a ene ono nso ma wani nye ti obese wo mpna twen ba chan okay ene bokwa ame din na ka kire no se die sule ye no
ente saa na emum kyerɛkyerɛ de atie mu fa kyerɛ no bonidin na ka kyerɛ no o tiew efiri kunsuyo so ka ho ya da metie asam na sule ka kyerɛ wa maka bia wo se me ma me rosu aka sɛ wonim sule ne de ɛyɛ no krɛ no ama fiewura aka sɛ ɛyɛ no krɛ no de bia me ka kyerɛ sɛ asam na entisa ntitu anamo bra wo ba beba bo hu sɛ ne tie asam na entisa na me fom so am ya ne sɛ manka ankyerɛ wo sɛ bia sule bi abɛpɛ mepen ana bibisa ninti na ujina wakase menka no kra nkyerɛ wo ne dia kwa me ne sasɛm na ntisa ti sebe ya na beboa yemienu a tu anamo na bra ne behu no kra hom na ma otimu nya ofan since a wote ho na awodwendwen ho a ebre ko asɛm no enye de ntisa kwa me ne se mesro wo bra ne beti asɛm no mu no kra ninti na nwumem awie me de wa ba anum ni sin enye bibia we ha when you broken heart menyem ti minjunjun sa na akofect member no mo ye twins hey what's hanyem twins bi o where you over there tap into her blessing what kan agama fa na ma ta me botu kotu o mu mienu nyina na nka me je ni sesi a obo me say tap into her blessing tap kasa tap I receive it hey ananu ye di nkomo no wanka o so onya 14 am sine se die nkwada yi ene timi wo ntimi so menya sa ne wahwe ame de na ye atwam de me kana wonka se me sa anyam tafo se si a wasa anyam ntafo wow ko ye ya na me se nkwada ze nkwada no kwa na ntafo enti se se ya no kwa me ns enso se de sule ye ne nti na wo wakọ hospital akọ tre sule di na dia so atreta card one treta we antinenta book da fe wo me phone na me yina menhwe you want trenta na menhwe because antrenta no ya na ma no wonsam ka wo so mia me ba anea saibo wa test me message sesia onu wo yusu iPhone ni bi me iPhone no dia me mpe me o tofon ache me a to Samsung ben to iPhone and dia me mpe iPhone me pa across mbia he dia o se kire dia o kire o dia send me se na Krobea enye Accra na girl ne ka no dabi dia tie ne se o divert girl the calls enti so obi frew na se wo wantumi amfa call diverted ekodi pa foforo ho number wo de be hye ho sawati ase enti a diversion of calls ena crash de ye no kra ne wa wo de wo original number no ebom duru ba bia na se wo wantumi amfa na ko fast to send pa kro na wa divert calls de amano enti enye akra asem na wo ka no de mum a diversion en wo ye ena ma akobase hey afunfui mohadwe hot boy o se cheduma se drobo o se na ya Krobea Asante wada mebu awiai yenso ye wa ha na ye tiew ene ye hwew Nyankopon nhiraw na wontutu anamonso ensiye anima aba ahomane so anima ena wiai hey ye mo aheburu na ye chiachiaw ebo wa baso ene wadwuma pa ene wadwuma den a onso ena wiai wo bo edema yen yate yeda ase eburu adwo bi ena osana ya Krobea Asante ena wi adwo nie menso me kan ho ha Emilk unique love ena o se akra ya Krobea Asante interrupting as in what what the dabi amunko na munim nyansa ya semo amanfo e monitor to de bia obi tumi ya de hotel so odon kwa de nyansa e wo wiase really and was say Krobea it is possible the iCloud no me okay binim iCloud nimu minimu obi onu use iPhone ni bia be ka se nye iCloud no nemum diversion any nipan divert ne call okay kwati sikena and was an Krobea na we yenso ye UK na ye monitor show ne so live
And then Nana Krobea me wɔ Canada. Na ene we me papa de odifo. Papa no wa hwemo wa tiemo over 30 years plus. Nana Krobea on famu ni agro Central Market. Ene we achi ade mame. Okay. Yate o boy Lazu. Ene we achi a onso papa odifo wate. So no nso da bia o no nso tie yen. Nana ye boa onso monitor show no wo yen TikTok ne so. Ene o sana ya Krobea Asante ene we Nyankopon hira. Commotion GH or United Arab Emirates. And was ya Krobea and every Yamuahamu akwa bibru Yankupon shao and they also dear. Attest to 2 and was here I know the guy. Obin say Rawasemi awoken is so complicated. It's so complicated. If you tabuya and was please you are not reading my messages and amakai. The Odeba ya answer and yefia. I'm reading it. You are here, but you didn't bring anything. The Odeba ya no makai. So where is the message you brought? Been per France and was nice lady, nice program. Nice lady about nice program so. But not some now all cano. Bema wakoshia uji. Hey. Baby o baby o sia ne dofo ampa wo da yare mpa so no be ma be so pa ma me kodwen ho wapene wa say invite be ma no so omra me hwe ofie o se be ma no ba o ne na anya hwe o ne be ma na tena kakra wa ma be ma na anya o hwe o ne wa anya hwe no wa kwa akoshia be ma foforo be ma na akoshia no de wa ya o hwe wa nyemo sesei onyemo ntafo sa be ma dada na wa ma na anya o hwe no akwa yi be ma foforo ne number akwa frɛ no aka kyerɛ ne sɛ ɔno ne wo nanyem enti sɛ saa be ma foforo no ne wanyem no anhwɛ ne hu yi a asɛm kɛseɛ ne bɛto no ama be ma foforo ne nso sɛ ɛneɛ de nipa na ka no ɔno a wɔte ne ho ase a enye yi ndizezei wo frɛ ne kora ɔmfa ɔtwetwe ne ho enso de firi wo ho de ne be na ba sei Sule ya frɛ ne Sule de mi Sule nkwa na menim ohun from so aya na nkwada na ye no manja see asemo ohun from so aya na mayo ano ono mo ye no hwe be ma ebesene pe o se ne pe a se ono a be huru ne ho ano abusa be ma ne din no o musa ne din edi so o so odi Sule nti odi Sule asa odi Sule die Sule no oye adwuma we pampaso oye die adwuma oye fon oda so pampaso ho sisi a de oni obi okwa he sisi a no nadam for boy ko kire me baby o wabobo na yi ni si wo zu dan no ho a but me ngoto no hoda okay mama mene Faith Homeopathic Clinic for enko kasamra ni enko pesule ni emebusa Sule se yinsen ye anya onyinsen adenti na wo kwa akofre the real owner of the yinsen akwa kire ne se yinsen ne nyane de anti wontwene ho na sebe se wonfa wo ho enka obada utumi ni oba no enyem emeye ya na mikofi somwe Nana Yamishrao na prophetess Dr. Elizabeth Asare Boatima baby ubiano nyame uncham imfidia wodi aba inu ahodo wodi aba na eboa ma obi a na nani unhunade yi nyame adom ne otimi hunade ye hwe obi a na stroke ache no a na no ache a ne sadan se so no otwene nanase ene nyame adom ene ono atumi keka no ho sori nante ye hwe obi a na oye diabetic sichi yade ene nyame adom ono ankasa hu sense san ya bani pedum adanse ya bane do so pi na on se face Homeopathic Clinic said they work on the fidie na ye adwuma obi ma mekane ade nkyerɛn oba fidie na ne be kye yade na kye baby ade na duru obi kye baby kwa yade no ifri ba e kwen fa so ba e eno na ese holistic approach inya adaje ma oni pedua no if say answer na ba hwe yade no ese onya adaje uhu yade no so a uma yade no ho du pepe pese de tie sene be ya yade no obe kontemunti
na ya na ye nipadua no ye ne ana etakum nipadua ma nipadua no yade ba ye sa ka na chiri kra because yade ba ya yete ya wa ne ne ankasa yakoto edru na ya no ye hu yade ni ba bia ya no free bae because yate se yem ye ya eho ne free bae but de ade na ma yem ye ya wunim na wafa edru no na wanom nti obenum edru no ano ebedu na bi na edru no nya adwuma bim edrum so onum no dodo sa no hwe hu se o cells na the basic bodybuilding blocks and no nyame he da ye no say en na e fapem ye ni pedua bia ni pebia no o cells nyankopon de ma no e 37.2 trillion e doso pa yi depending on age or size o kase e na e kire enti ye hwe say sa cells no eno an keka bom eye organs no enti cells no o ma na dru bebrebe a ono wa na dwuma wo ye dada enti dru no kan bebrebe no na e ha no was here say bibi de say eye red blood cells eye 25 trillion ene woni peduam e contain 70% of ni pedua no cells ni nyina enti ono no prepare sa red blood cells no mani pedua na hoden sonko ono oteki 120 days pe na wahye na wasen prepare foforo enti ese ne tambia wa hoden sonko yo bibi o mogya ni mu a ye red blood cells mu a friend hemoglobin no no so e contain ahoden sonko a mani pedua ni gina brane enti sa red blood cells no 120 days ni so na so osia prepare bofra na so anya stronger anytime bi ani pedua no eko haw mu sa na se ai krutu na so we se moja back akra bon se na ensio bi abetani mu eno ne white blood cells no so no sa wo hwe se no na ema ekru ntem ekru bibi twa wa na immune system no ascend sa white blood cells na ba kru nani ene boa ma ni healing tem but ye hwe se sa ne ma wi a me bosu nyina no udi no e hye no ti na dwuma ya so ye no ontumi nye enti uba e bo reni pedem hu se tissues we cells we organs we say na ye because organs no cells no kika bo be organs ni ye 78 ene woni pedua biam enti your some vital organs no de ye ni hu agro eni pebi obe o da bia nim say no ye mfa ni agro ene your pancreas no liver no o kidney o lungs o brain ni nyina ya de ye mfa ni egbo so no ye nya daje ma nu say eno de gya adwuma ye pe asemasi ti eno de check organs ni nyina eno de ye mfa ni agro ye wie no ye make sure say se organ bia na adwuma eye de boa afofo enti we adwuma o ye no ontumi nya de a ene de oje akono ebebre cause kidney ni so ni moja so esa akoma na je pompe enti se wan so ni moja no so ye na se finfra akoma de oje ya no no so che enti o che no na ede anyi ni nyina ebendu ye hwe bibi de say lungs ye no so ye one of the vital organs o lungs no ohumi akomu no na mfama no so asa ahumi api de api abonte no carbon dioxide enye enti mframa na behumi akomu no o lungs no na so ne so na no so ama oxygen na train ni pedua ni mu enti ne tambia ni pedua hia oxygen enti yesi ya check o lungs ni se na dwuma oye no eye a sign restore blood baby enti sa blood clot bibi clot wo blood ne clot ya no sa lungs na make sure say no so aso ne afri so ti na dwuma oye no so ye dwuma so ti ne tambia vital organs no ehia ebi de say o liver and be prepare cholesterol na aboa ama hormones no ye adwuma yi eno so nya adwuma yi a eno adwuma yi no so ano odin enti wo ba ne nya adaje ma sa oni padua check organs we nyina awi a babia ya de hye bia ye hu sure ye moduru a eduru be ebe kwa akoye adwuma e wo organ kra ye o hawa ba mu no na ewi a check immune system sa na immune system no kwa nya me di mani padua nsa no na empam yade be npadua on na ehu nti onu de na adwuma yansa on na ni pedua ni mu a yade ba ya no hu se we aba na mu ni pedua no ese mpam maniko nti o wa ono so no bonso ayemre nti yade bia ba ohunu mpo no apam no nti ya madura ni immune system no ka bom ye adwuma nti ye ni tambia o ma wa brain check immune system no ye se immune system no se na sitie eya na se na ho den wo fom ansa kwa na prepare wo duro dia ma cause immune system no eduro na de ma no eni kwa se bro ho den so tina ye no any side effects no because ye hwe oni pedua so o body mass index ansa na ye twaduro no dia ma nti wo fa eduro no a any side effect bia enti eduro na de ma so no ntimi no obi anso no cause ye omoja o body mass index wa ho den so ni gina di twaduro nti wo nko na be fa se eduro no o fa how be ani echi ye prepare we nyina do for process we nyina mu a yes I machine be a friend detoxification machine and no sa machine de na wa wonim se enipa e ba ho bia no oba chese anodin ye detoxify ni pedua no onyankopon ye ne se
nimdie mu no e wo se nipadua na nkasa detoxify ne ho ebi ni de kidney ne prepare Jones ora mafia ba ebi ye mfifiri a wo se free nipadua no free ko but ya ni ma we nyina bi enkoso ye nti ya se nipadua ne ewu die nsu a wonom chemicals ahodo edu a wonom ya anya adwuma ni nyina ne atwe free nipadua mama nti wodo na sinsu na se oye bewie no na efi na wani no tim se obi timi boss nti we nyina na omi obi so sa na ebe hwe ni no yesi maame yemfa onko afidie but if you won swene no ukidi na feli e kire sei yes wow me account one power so odi atinya na do ko afidie so both afidie best scan ni pedua na check na abaye machine so screen no so say ni kidney na isi ye be kan tell no sa na afidie no beka nti any time bia no obi be ho a ni ya de obi baba kro no nim ya de no ba onu maduru wato aduru na wonum o de o sesa di odi bi dware di odi bi gu nani su enti obi obeba nani no sana cataracta anasa glaucoma na afi be enchena nani nefra cause na onim se glaucoma eno odi adrugu so onim se cataract eno odi adrugu so enti no anso wan de wanya ate se wani ya afa adrugu so no eno an odi gu so na ye hwe ye didie mu a eno pa na sese nipa ye hyebre ye dura ye no ene ye nua ne ye di enye aduani bia na ye me nipadua no na aduani bi o ha wan kasa no fu se u di pintin bia da mi nti u de wadi ame no anu no da bi etoda na wasan ho kakra ye nia vegetables ye so otum se ebia ben ebi o kra no ginger wan kasa bitimi a blend fruit na the ginger kakra to woni pedua mani nya wonde sonko we e be ma kra na so we tire sa de we a eno kra ya wonde sonko de ma o mema yo se ma osisi no because na obi o mema dodo na be ho a osibo mi sisi o onyaka ni sisi a enfo adwini nko nse sisi e ne be ma na asem no ka bata ne ka na ferry enye easy o se na enye se ono ne ye fine pa na obetimi afro se to me medru bremia enye easy se obetimi akọ ka se me to be medru na ne ka din ti me ma dodo mpanyimfo a we ho no omu ba e ho no oba osimi sisi ebi ko oba chef fidie na che ebi a se o mema yo 70 na tie oba ka che no si da bi o because oni abra na ne ba akra kitu ebi ne ba nti wo be kan me o se mo ne ba nanim ofere nti opeje ni mu fie ye na no ye kakra abu so obi wura ho no nko aba obo si we na wo kan yes wo be die du na mai bia oba ya me bi nani ni sisi a oba ni sika o de ba ya o de be die du bi mu no oba no se ni me o se be ka che no o je tin kakra eni etwa aduro so wo je ti wo ye de obetwa aduro afra mo ti wo ko fa no hu se dabi ade bi esi aka bibi na o hwe se de ne nisi gi ya oba ya obeje aduro bi mo se mo ma me nro na bia sika ekuta wo susa ede esi bo aja musika ne nti ma wani e ma sa we ni wo ya de wani ma ne doso wo se ne munyi we ni mfim na mo mfa we ni ma me se wa poma twede na ye ni se o pe me aduro no yenya nani no chase nani ni itua munyai won na madwini kosi so se na ani no ehun but ye mema no ehia pa say league omu boy footballers no ogina free kick ani mu a no one nsam won be ma akata so no ha na ni hwe ball no tu boy no ahwid nani kwaje ne be ma ne de wa hidin na so oba bi kura na wo ko a ba bia odi kese pa ye oba ma no mo so usuro obesom mo so odo ani ama no na odo waputu konse because we yet there was obema no wo any time bia no obema yosem de e wose mu ye den na hwe se o meme wose mu ye den na se obi na wo yire da be ade a woni ni da bia na wodwen se ntimi kra mini ni pa no ha na ya de that is the question so bia ba wadwin any time bia na wo bre yes ni be me bia ma be mu ye den na hwe enipa bre wo dem no se mba bi be obi wo ba wo timi kuna so de mi ka so mo yemra omyema oferi ene yedro no so yencheki nhuwa yentimi mfa ma wo seje kokoma no 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 ma bibrebe bo mu kan o me kunu be ma esam nye fane kan so ka omma na dia ya na ehu kese pa ya na mu bakro mu kan na yere ho ne se oba bi ho atan wade ase ache won awon so nya ba ko na wo be me ne wo so no be ye de na odi ahye ntim se otimi no oba ne dama ne kekem otimi no oba ne dama no kire no enti otimi ni be mentimi sori mo odi otimi no bandan de ewo enye sa ne tie enkwamo na eba no sa no amra entimi nyinsen oba no tie sa wo be ma no so no oba ni nyina eden eba but o mo jamba ne nko oba be ba wo check na bibia ni ho be ma no so ma was media me ho odi won pam ti no metimi awo enye sa ne tie obi kwa timi ka se mo je HS no
abaya bi di nyinsa be shame but when ni we fi say enuani awudie ni nsu a wonom no etimi sesa hormones no ne niema bi ma wankasa o mema yosem timi tikọ enti ya yemfa nsia adwumu say ye yire no mo wa wo ne ma me ankasa ma de nko aye mema ye ni omu ye den emra na nam number ni tu fama me wo yare o fa number no good your bank kan ya de bia stroke diabetes kidney problems liver bibia ye hwe unya bedu ho a sade yade ne tie no ye bema ho adu pepepe ye mo adu no so a na se wo fa no nhihye ne sade tie no a na nanu nketwa no ye mfa nsuo no ye mfa nsan campe spray wow na sa great no so no na ne bi bebebe ye yaba ise de ni pesi no no we can see a change ambo ave fa wa benum bi na ba wo de say ho ba obi benya na nko de kofo gallon ni abebu ko ye wo ba ye ne sa Davi no obi ba no de cap wonu bi wia mo so kuta bottle o twere kakra na ti no ayi adwuma ma ni pele ebi nya ho den so na se okotodwe unum perimu ye den na ye no perimu nya de abema wa ni say ukotodwe no nya de si osi a ese otimi tim so den ukotodwe no nya de a o ebre na number ni 0244 58 38 59 and 0275 96 9414 Kumasi haya hinema okobe 8 Accra e Santa Maria Guya Junction Okota Krade wa Naji Police Station in Chompe Kofurudi Apollo Junction Landryman just road so Western Regional Kubugo so Oda Seda Bogo Station Oda Seda Boga Dan in Chon Uduwa nana efidie ye djuma amwenye nupa nto afa ni no no kani pedua na bunsa mpa obebebie o nana nyame shopi o shawo nsugovi apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye magenua wa bin abusua pomudin hu hia me yie esne bibia Enti me manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bibi sie me da. Oh, me. Ade minim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokuram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye
amre Future Life Smart Food bebo afei de aya busuanche mfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sichiri yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that chehuban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mu kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha aesthetic ho yare nyina wo ye detox etwe fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani mfama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani wo ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL Nenchempe Osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me kan se yi ba kuin ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me kasa me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duo no ene ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada no fo
awofoɔ ɛne akwadaa wɔ nimfie dumienu entimi nom aduro yi bi sɛ wobɛtɔ aduro yi bi anoma hwɛ sɛ wakɔ hospital anaasɛ lab ama yɛhu sɛ wowɔ atiridie malaria yi bi ansa sɛ wopɛ tam herbal mixture nnuro yi dodoɔ atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ɛwɔ Emrom Abidjan House ana baako so wɔ Atonso Monaco Junction ɛno akyi wobɛnya bi atɔ wɔ over the counter medicine sellers ɛne herbal shop dodoɔ na emu frɛ 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, yada must say, ya yaba. And now we aha 102.9. Aha, eye, OTEC. And now we yene abrantie suli enkasa. Na ewiei yenhunu nano asem adekudie ntia nyinsane anya ne dia danani abre ne ho na wo sei ewurei ewo bema wone ne nyemo enchen se nyinsen no eyere dia bada wiemumie na 3P garlic mixture enso ase ene piwak natural health for ene de se dru wi aba se unya bi na se ononomo a eboa manipadua ni gina yie obi wo hono a sabre yi a ye kasai awerehosem ne se ne pressure e wo soro pa obi wo hono a ne cholesterol enso wo soro pa obi wo ho a ne immune system no aye very weak oye ne ho hwe a enye obi nso wo hono a emoje ntumi flow yie wo nipadua ne mu enti ama nipadua ne to de bi ana ho no se winya 3P garlic mixture na se ononomo a eyi saade ni nyina akwa ema wutumi gira ho so sa wo ba Misty Herbal Colinac dan Herbal eni ba bi eto nwo bi anaka sa ope 3P garlic mixture ubenya bi ya number ye 0248 928824 ena 0201 000021 ene traditional Dr. Dawood ene that Dawood Herbal Hospital ano oniaba ma utie me akwanya no aba ma one se obema na ya boto na yade bia edi wunya no ubetutu adamo na waba Dawood Herbal Hospital se woba ejeso krapa edani a enkane na Metro FM ni wom no sa da no amu ana sese ya Dr. Dawood odi ni dwuma edi free se wo yo bia oba opa awo na awo ne ma papa no na se wode wawo honsem babedan no a wonso betumi awo na wafa wo ho afa obi bia obi wo hono mo asebe oye bema nanso ne bema no da fom bem oye ne hwie nye yie sa woni traditional Dr. Dawood hia wonso bema no ebetumi asan sori agina brane ama bibia nso aye fine obi wo ho asikyire yade na eha no emojabroso na eha no stroke yade na de na to fom hepatitis B ananamu yade ene wakote a okoa enko wode ye ulcer ana prostate mu haw wode ye fibroid ana yaw na wote ewo nipadua ne mu sa wode ye wohunsu okura ntumi nyem ba wone traditional Dr. Dawood emumpunimpu ewo adwoso krapa old Metro FM building ni mu na papa ne mu awo ne number ye 0244 886437 afi 0201 681717 and now we are Hepa Plus Pavi Plasmos enso ye nromi ensa ebenech hebafo ena de sa nro wi yaba onuaba ma utie me akwanya no aba ma o se obema na ya boto na ba bia ye to ne yedrom prempre ya me ne wo kasa bia no bekwa akowuram na wakwa akope Hepa Plus Pavi Plasmos ne bi na wato onua obobo ebebu awo hwe unim se yade ya pa ama manka masem eye yade o nanso se wunya aduru a ebetumi abo unipadua na ho den ho baya enya de se yade bi betumi atwi afa so ewo abrabo mu da obi wo hono mu asabre ya ye kasa ni nsabuo mu nye obi nso de sebe emoja abroso ha no waye kese abroso oni atenkampam
waye mmerɛ wɔ mpam paa ma sabe twetwema me ne sesahyew saa ene ne kasa obi de ye typhoid obi nso de ye infections and obi nso wɔ hɔ a immune system ne nya denti yade firi ha po na bono we firi ha dwa na bono obre pe hepa plus pavi plasmos no bi nanonom na adrui eye pa your number ye 0542 778572 and 059 13678898 o fresa homa wi ya woni Dr. Ben Bekasa baby ato nwe bia nso yeto aduro bia no kona kasa wo pe hepa plus pavi plasmos a ubenya bia to na wo yusu nso a ebeboa wo ena wiei sister spices enso spices nwanwa so a se ye ya me ne wo kasa die abadwa so ya onua se wunya bi na se ode ye waduane a eye kama se muntie eye 100% natural muntie sisters mackerel sisters foods omonsan wodjuma sisters foods fuo ya ene de sister spices enso aba enti so yo ba na wutie mi a be ma na wutie mi a so obeye aduane na obehia spices a ono mo e what track record ne betumi a sure say your sister spices a 100% natural no the sister spices for omodia bay sister spices no you good flavor you fish flavor chicken there stew there na beef there what you say and this all na wo kwa spices a kasa wo pe sisters spices obakumasi adum pz roman hell so amene bantime dwomu a unya bi ntunton ya se no an ma ne ma nyina to what you say ubenya bi etu akoton o konkran CMB o kan hia e hon so ubenya bi your number is 0243 53 5025 and 0279 140 940 o fresa homa we ya sister spices for no ebeje so no akasa na wachire nsemu nso ede amaw ena awurade fie heba center traditional doctor amankwa papa no ewo kumase kronom bosie red park kronom bosie red park ho na awurade fie heba center wo na papa no oso wo aduro nwanwa wode ye tremu adwuma se wo ye obi a wo tremi no anya tremu awo a awurade fie heba center ene betumi amaw aduro a wode be ye wutini mu adwuma sa problem a wanya e wutini mu nyina na beko so ye obi a wanya enemu yade na wo ko a enkwa a woni awurade fie heba center fo nto kese onom ne betumi amaw aduro a sa na mu yade no wobetene te e de afiri onipadua ne so se ye twere yade na e hawo emojabroso typhoid ulcer stroke yade de wato fom untirimu twetwen wa yemre wompam ana wonsabuo mu na enye wo ba awurade fie heba center baby a yade ne hye sene yade no aye bia no wode aduro beka ama won so atumi ade wo ho Dr. Mankwa number ni 0241 09 3915 and 0549 20 66 33 ofresa number we ya awurade fie heba center papa no beje so ono be kasa de wonti ase no wachire mu nso de amaw abapa mo your biggest online shop onua ha ne eridwa mo amukura iPhone ene mo amukura Android phone monko Play Store ana App Store na monko download di abapa mo app no the biggest online shop in Ghana ade bia nipa da sani hia won dada setremu bia no yeton bi wa abapa mo ha muntie se fanioma ye de siesie ye dem de ye electronics appliances ahodo ade use light bia no yeton bi wa ha o pe phone o pe laptop o pe fan o pe TV o pe condition o pe ede na o pe mia we de biem na menka fridge washing machine ya wa abapa portable washing machine kura no a 399 Ghana cedis enioma ye use wo kitchen ni nyina ye tobi de ye ntade de ye nua ne de aye ni nyina abapa mall de wo be odado eye noa ne ye make sure say ye de brew ebo ne so da fom na ye no akwanya ba ko aye de ama ya dofo ne say ade a wo be odana wo ho nso no ye wa akwanya wo betua ne nkakra enti se wotua wie pe ba bi a wo bia ne atabiri wa de ne de abrew abapa mall
ɛna wontumi download yɛn app no o phone no yɛ yam gye number freka deɛ wɔpɛ yɛmɔ ne boɔ nkyerɛ otua ka ne yɛmfa wɔadeɛ mmerɛ wo number no yɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 arɔfoɔ ne ade hyɛ ma bɛdwafoɔ wɔ ha ababaawa rakia atongo na sɛm a ɔde aba bɛto yɛne mu yi sɛbe ɛyɛ atete sɛm na nyinsɛne ɛnya wo dea na wobɛfɔ so a kɔka sɛ ɛyɛ wo dea ama deɛ ɛyɛ ne dea na ankasa watumi akɔfrɛ no na ɛnam saa ayɔ so ɔno nso se obi afrɛ no deɛ a ɛkyerɛ sɛ adeɛ no nyɛ ne dea enti sesei wɔ ne awuraa no ɛnso ɛnya asɛm adɔfoɔ sule no sesei yɛyɛ a yɛkasa yi ɔmfa ne kɔɔ ɛgya kɔ a medeɛ na wɔpɛ sɛ obisa awuraa no atongo sule hyia o first day no ɔma wo biribi Patrol Dabi. Na wopɛ sule Patrol ai. Na wopɛ sule very good nti ɛpɛ nti a wogyina so invite no ofie na na Patrol kasa gu ade no me patrol na obi a ɔpɛ no ɛdɛn nti na wama ho kwan na ɔne wanyɛ hwee na tibia na makomo pɛ nti na hyɛ me chi mu sɛ bɛma ba ma kwan ma mɛhwɛ deɛ ɔte ansa me de me ho ama no wobɛhwɛ deɛ ɔteɛ ansa na wode ho ama no very good na dɛn na ɛwɔ sule ho a wodɔɔ no oh bibia ni no ho na bibia ni sule ho because of die di sule no ebi wo ye fie de we ana me ne tie no ana ma me bɛpɛ na asɛm sɛ ni uti di edi ɛni edi hyia na wadɔ no ɔno wotena 3 months no wama wo bibia da wanto bibia ma wo da wanyɛ bi hwia ma wo da oh o send me ska and the last time me na me yare I was eda so ntwe so ma ne be sra me wo ho kasa e ma ne be sra me e wo ho no asa na den ti a wo invite no ofi nti so gina so kasa oba ofi ho no ye bibia obagi atum Patrol David onyintu nti den na ehye wo se wo call police station wo hu se sule edamu no den na esigu kwa se we deny sule se wonye wo hwe because obi a wo se on fa ho ma na da wo kwaji tumu police station se eye boy oh na wone me ayeden me de na menene di nkoma kasa no ni ma adi nkoma no kwa keka kire boys ne wo pampa so se ne girl ne me ne yire ne me ne yire ne me ama me du ho akeve mu nyina afrɛ sule yele ne pia wata mu nyina afrɛ me sule yele nti omo fo sule yele na how do you feel now na o say na me stop wo se omo njai me frɛ mala mu nyina me hye omo stop wo se daddy ne me mpesa obi ani me busuani meji bibia obi ho no obi abefa be ma di abeto me so nti sɛ nya o hwe ne no a den na be ya ma wo fie wu a ɛno ma wo step mother agye tum sɛ sule yo bibi Mr. Madane de wanje antumu se sule ni ye mempena o but kwame ni busa no o ka kire ne se onim sule no no onim ne se oye phones a obeje ne mba phone kron on fa phone ne mba he okɔji phones no na me ni hobby na fiewura no so e fiewura ne de ma fiewura na hu sule ne eya tam na omukɔji tam omukɔji dan no ena ma fiewura ne hu no ena fiewura ne busa me se menene na betina me fiewura ne ba ye fɛ ne ma ofusua okɔ watu kwan ti ono no na ka kire de bi otumi fose me ne nam se emboa me na o se wate mi wiewe ya sula be dawudem ama ade achida mba joy David wa be dawudem e bi a short wa be da ho asore koda David but wa ba me nchen wo dining side but on be da me dem wa nyoda mba joy David enya asebu asinti na wonkas o kas wo Dabi woni madade se meka because bisa kwa me no be ma woni madada me hu no bisa me meka bibi a kire ti so woni madade meka kire sule ya ba ho aso muda afi wa no da because no
mouth problem, teeth problem. See, my come here and say, they all use to scar off from the all in the life, which are better in this animal. Oh, giant off on your day. On fixing the sick. We go there walk where you are by grace you are. By grace where the car center Bremine go fix your man and come up. And today we are not the amount no sule need to me mu kwine. Na my fan is me new and na me ne chama and na me say dem me call bantama. Boys in the year almost sula yes you. Sula yes me hu na me ye dem me kasa chance in life no. Ye mo abrabo ne sa. Sa chacha ne da ne me nda sula kofa we nda sula yes. Onamfo a wono mo nam omo nte saa nti se wo ya saa na me kwamidu wachi amena ma me fere me last one enti na wo tiri mu se abraba so le wo mu no o ko fa no na wasesa na na saa na wo meeting but me try my best that good we did 1 month 2 months one anyway na me yi mani na me das obi a onfa ne honka woda I ask again die ne beba se wo beba be claim se menene nanyam Osama gu n'anim ase ena bi ebuso saka say yaw na ode yesa e wo police station ho obo akra o bibi busada akra me da se ewra wonkasa ye mu kire se be ma na wodi kan wo no na de oba kumase ana wo ne wo ye no na hwan na de oba kumase de ebrebe na wo kasa wo bo ni din so de wo ko school obo a wo kan bibi a ni din be mo tam amema me be wi ejeche so aha ene mi wi school sasa nyana me ne wo na me ni njaye me ko school ni na me ne wo na me ne Isaac njaye enti wo wu akire twins ni nyina na me ne ma de no de be ko aba bibi aba e kire se ne yire ne me but na de we of farm ma different ena na me ne nso na ye adwuma kaskabom sina me hwa na ha me ena me free ne nchen ndu ba kumase ha ni nyina na one no da so wo ho me ba kumase nyina na me ne wo ho okay enti ne ma asem na oni ne jaye kwa me ni sule omo mienu hwa na usia ne kane me shia sule kane usia sule ne di na be sen bo so me sen ansa na usia kwa me me shia sule 2 years kra chom kra ansa me shia kwa me hey asemo wo se woni sule tena bo so me do say pacho 3 good months 3 pacho ena mu jaye enti ebra wo hu no be pem sa abre wo sisi ya be mfie se ni 2 years ni 2 years ni but ono na wo se me say wo hu me wo de twen 2 years ni ana wo se wo hu kwa me so be pem sa abre no so how many years ni years mbaye years mbaye esa kwa me no hu na nche no onyemo kwa me hu na me ko no ho no that time na me nyem first why na nyemo Dabi me ko no ho na me obefa me kunsu na ye koyo so nti me ko no ho twice ena nyemo nti me ko second one me ko che ho nti me ba besi ko interview me dika ko doma ma me soma me doma nti be si we me ko akra me bra kwasi ho nti me ko interview ye bibia wie na me bae ena hu sa wonyem me pa chwan eno krampo no ane pa mu ka chirem sa wonyem waka kwan a ofa aso ya wuhia asule ekwa be na afa aso ya wuhia kwa me mbacho kwa me hia no wokunsu eye na me ne minyu agel ne nam sina ye ko site ntia no obusa me say ade na nice girl me ko site na me say no ye di mi school fees ma me da ko front am discount ye da ko program o tech and also o de school fees ya koto de front there car front tie na front tie wa do ma week no yo promo front tie ye de enwi bi ne boy ye de enwi week akra uko school and now the school fees koto front tie week na menyim say me ma me sisa kuko be frame me na menye ska na ono so wan frame ndi me mani ba mo no ma sisa kuko o tribi out the pao Beboa rakia utrimi all the pao unimsa Beboa etina o ko site no hu won say nice lady na o ko site eti ya ko site na o say ya je chop na mi sister ka say dey bi o ya je chop o na chop no so ya no ma be o ko ehon na obi de o ko ejuma na wa ma o sika se chop money sa anti site no obi na de o ko
ai ayo nti ejina wa na ose mi nkoja no na me si de bi mi nkoja me nko na ose ade wo hwe me amete se na me so de bi nya bibia ti na one na damfo bi na ye fe na adu eti na me nwa ni dika na adu na yede akomi nwa na waware okunsuo so one adu na kokko wa site na me sister se o ma me nko na me se ade na ose we na ede na yeri didi matem no na me se mfi no na so wati nti ye ko site na ye ba no no ka kire me se na ni ji me ho na me se yo mate na ode na number ma me nti na ho na ye ko site na omuma ye nya omuma me ni nwa ni nya ejuma na omuma ye to nti ma na no mo kasa se ade na guess we dia mo ba na wa mo to ye po na mo biska che ye ya ye de bo ba site ebe ye ejuba gina atechewu na donko ka se na ohwe mu ye do mu gina atechewu eye galamse wuli ye do gina atechewu ye galamse da bi do me ka che mi nwa se ye nko donko mo site biom na asa donko se ye kwa na ma na ye ba fia hu ya no mu do mani bi hwehwe me mpesa ena osio ti efi site ba na ofre me na edi nkomo na osi na ni jime ho na me se right now there no crem me ni obi a na me nipa na me wondo de ye mi ti be ma ba ma kwa ma na mama ma play the bad ena osi edenti a na me so do de ye mi ti mi de be ma ba ma kwa ma o ma miska ameji oto bia ma ameji sa me ne be da de me nya bi na osi adenti na me kasa na me so the American unyanti masi nti se obe me a obeti the Americanas it no call bro ti me baba free you also be twen me na mada obe from me de me ba san na ogina ho na okọ ebu anajo 1 2 na ogina kosu na o mani nua boy de motor abe fa no na okọ nti na me ka che na sai na bi da so ho se be ma oba be twen mu sa na obo akra ona out Ashtown ebi na me dey esule na nti na oye sa ebi wo ho no no so tetewa no di nyawa na dia ode ye no no so atua wo so ka nti ebi wo ho pa ebi obi di wachi e 3 years no odi wachi a be ma bi di wachi a 3 years no da so di wachi a tutuma ne nya wo de onyawa o 3 years ni nyina wo so beti na chibi okay ebi ba sa no na obe afile da me ka che mi sister no se boy de no hojuo anti sa adu na pe ma bebe we de oba a de bi omba ha mi nti ne ho asembo ne da ti na ma mi bi talk mashke wo ye friend mama dogi ene mama dogi say boy we ne hojuo mi kwa me ye peni mama dogi ka me pe no ena mi na ma mi peni mu wo se hwe me de me ma de na uti di no wante mama dogi ote mama dogi no na ka asejo da forma nke ya fa pepa ho ena me ka so de mat did you come na o say ena me so okay nde me ba be sra ena o say afi de wapene ena me say ai ena akosra ena o ma ni nwa ni fa moto eno kwa no obegina o sana enti wo koi ena me be obe fa be enti wo do ko sa da no na ye yi na je say ne metumi akasa ne mama dogi asem o ka ye no ene ma won so ko ma boy ni dogi Devi oba wawie mi wie akra enti ebra wo hu kwa me no wonu so di bo so me say na otwe say yansa na o man ho kwan ya ma one no ada o kwa me hu ne eteki mantansa o ne meda 1 month ba shai sa and 1 month na so twi ni mu ano sa ya na me kwada na ogina bontin na ntontomo we no woni tena bosome say na otwe say na onyem ye no menene tena 1 month pepepe na menyem ye eni so dia 1 month di akotene wo wayi mu 1 month na ma no ho kwa ma no we wo na 1 month na onyem ye ko bo sula amane ye say onyem woni di hu nkomoda ba cho Dabi woni sula ni nkomo say wonyem da menene ni nkomoda emi ba krom na awolu hu me no se ade wa ya abrewa na me sa de bikuta pomana na o se wa ya sa ma obi anyem na me de me sere na me koi eti o ho na number 18 bi frɛ me mpeke na me se o no number de me ko peke na o no se wo ba krom ya se wonyim na me se hwan ya na o se me sule na sa de me nyama o ba na me ana me mpesa e free na ko frɛ musa me dance mfoni bi na me kate call eno wan frame bi enti se me ko ba nti ma na me ko di dwa begu a e bi ana Jacob muhumi o musi
why abrewa sula so beti na me say na so ti an ba ne me ana me mpena no na me dem call me baby nti edu baby na ba ntema me ko be nti ma me ya o ko nsu anu ko fa na mo na ade tu oyi na me na wa oyi mushroom ni do mo na ade na o da amane ma kwa asafo akoje na me de abego na me yusu ti na me ba jombi na me ma me nche na me want do wan kan chire sule da se wonyam me ba cho David na manfo na keka e ma ote no okay kaye otama so ote kwekwen no kwekwen say ya set ya to nti kwekwen e boy ya na mu so otama so and time herbal mixture badawura wani nsade ho wa ankasa wa ohwe wa ho wani nsade obisa wasem ani de ali When so idea. Right. What did you feel at them? And I could diabo for free. Sofia say Barkese. And the buy say Ome Budiama now the unim diabo ne trianica. And ode pentoa the chasuli to the bikra ofa dear the body trim. Nina mujabai. Obebu me danina. And I family or that time na to your friend say na me enti me person nya ho me person busa o say wo wani nsade wani sade okay ma me hwe kwame one kwame anya grudge da bonya ntokwa da anya sure a wonye ani ana dabi abufo makoda watwa de pentoa da kwame ehunu se wo mpna foforo da mpa cho David kwame ehunu se be ma foforo oni ne ye video da ba cho ai na ye be ma be on free ha baby a na kwame no ka onim nipa kro na kwame na oni ne da ho David no ye de ni hu isa oni be ma foforo ye video na me phone on one to phone safo we ni enti wo ye de ni hu yi ofa me phone yusu enu hu sa oni be ma ye video na oni be ma kro ye video wo de ho sasa me na me ma me ko akra no enu okonya ada nipa be na me nkan kire me ma me se menya be ma ne net na me so me nkan kire ne se menyam na oni be ma foforo ni ye video na ma me ka kire me se sisi baby edru no wanya be ma me na me ka kire ne se me mpene na o se debi your friend say on na ye me bibi ayede ama eye e ba na eyo woni sa be ma ne ye obi aka kire so ho ofeda unim sa video ne ye unim sa video no oh jataba unim sa video call da obi aka kire so ho ofeda unya sa video call ni bi da ebia oh akure o ya mama kasa ene fie so de nka menye madwen se me kasa oh awia nso abo zebia ese bi kirekire mu nso ema da bi wonti ase ntime ne dey we dey atie for permit me to explain to the child usa onti ase usa nani tipe enemy obi aka kire so ho ofeda video no eye call a ebia oba wawro ho nebia ode wahun we ya sa line woni sa boy ne yes a video ni bi mba twan Krobea wani hunu na ode ano so kan Asem Beba Dabi eja Peter Heba Center oni wa bedwafo nyina ye tia o ma me akope boy amawo boy na o ma me kope ma wo no wo mpe wanya boy foforo ne boy ne nyam eye de na ne sa boy na wo mpe no ekoye obi aka kire so ho ofeda video sa obi aka kire so ho ofeda video no eno so a very wicked video call even the boy he go feel say is your do we are bonti and there wa ma restrict me kasa to you go do for the boy you do that is the obi aka kire so ho of the video inti na nem to sa anyom ne ma no
deɛ mehunu wɔ wo moma so no epie wati kɔ sɛ wo ne panyini kasa na panyini bie na no ka kyerɛ wo sɛ deɛ n'ani hunu ɔhwɛ wo moma so a n'ani tra wo moma so pie wati kɔ a ɔpɛ so ɔka wasɛm ne hɔ no asɛm wɔ hɔ wonya agya Peter Herbal Center ne soap ni bi na wodi dware a ɛma wo nipadua no ɛtɔ so atiefo Kwame for the sake of record Monday Kwame beba ofiri kunsu beba Sule wo I'm telling you ye frawa wo mfa ye ne wakasa amwodi nki akyerɛkyerɛ nkwase asɛm bi mu akyerɛ ye but I'm telling you on radio ne sɛ wo mpɛ ho asɛm na dwoada anopa 9 10 unifia ha bɛkyɛw kyerɛ wo dwane mɛyɛw nyina wusu saa kwa ne die ne bi bra kwa ku die no mɛyɛw bi wate mɛyɛw saa die ne bi emfiri ne me se dwoada kwa me bɛba ha enti Sule won so dwoada wo bɛba o take fia ha yɛwɔ menshia about wapeke Aswansi road no just 1 minute walk o nantia from menshia about wapeke Aswansi road just 1 minute walk 30 seconds bi kura no awura o take fam wa ma krache meyo bra kwa ku style because opeso otena abaya wiye ni so wo efiri na ekọ obi aka kire so ho ofeda call video menye biem what me fam penifo kopane frio tie dia meka no misi menye biem what ya na modue bododo wo wotrimi yo dedodo udi wa ho ofenso achi o ma mejeje wo so ntia no na ama ato otrimi no mefra o ma me aka kire nso wonya wo so jeje to de bia de owa wo nyina won fa ngu so na hunu se de enkwada atete enso te meka kire o ma me what metu ma me fo kokos ka de robbers ka ma ntete ma uni sa o ma hunu se ne wi asete eno beboa wo amu hunu wa brabo e de so sugar nkwala no wo mo na yes obi aka kire so ho fa da video wo ti phone so ye video ko hui asa be adai ye nyamodai se si a ye nyamodai dia na Gen Z for mo je ye nyamodai ma men ko kanse mumpo Dr. Dawood Akwaba Joso nana na what to say nana ho de ho adofo ene the shark himself is in town. That's right. And now we Dawood Herbal Hospital. That's right. Unia boyenkobo. But I say Akra, my yenchia ya hwefo ne atiefo nyina. But them say Akra tena sese na bedwafo so tena se ya no bi ata so tie. Asem Beba Dabi and obi de na aba, obi ti fie stress bi onim so ochina ne de ba. Enti utia no afamu aba. Dawood Herbal Hospital e brand nie. Abusuafo baby amutie free anase ohwe free bia no. Your hospital no edwiso krapa Metro FM ehwa kane abrosan na Metro FM yemu adwuma no ehwa na Dawood Herbal Hospital wo ye adwuma joda kusi memenda yade a yesa doso enti kasafidie so ya ma oyare so a eno nkyerese yenhwe yesuan yi eniyade nko a weni de hawa Dawood Herbal Hospital enhwe ne yare enti baby a wote yenka bia yade bia hawa apart from eniyare no bomodian afakai Uteke FM kwa chipa woni etie wo sehwi mo amote Uteke FM enka wo bie mo amwa hafo mo amwa bono mo amwa north mo amutie wo eastern region obesi Kumasi afedwo so ka kire mate na driver so obesi wo krapa Metro FM eho ne ye adwuma na oba nso anigye wo fie ye wo nura hodo mienu nso a abadwaman so na me ne wo kasa eduru no watenka Dawood ointment ne Dawood 360 capsules se wunyan to bia ye kasa esi ya wo de call the nearest pharmacy ye ben baby a wutie yin anase mo amo hwedwumedie wo Facebook live no wo de call baby eton abibidru ana pharmacy bia ben wo so to Dawood ointment ne topaye
the obey ne say auto ointment na to capsules na to pie ne kan eye adwuma bum ointment na ye numpeni mu adwuma na capsules no aye wuntini mu adwuma ne padua ho odin nyina ye do mpeni ntini enti na obi nya stroke yes ne nsa nya adwuma ne nsa awu ne nan awu yes ne fa adwodwo yete ne se ne nsa na amoka se awu no enwi but entini na ewo mu no entini no moja ntimi mfam ema ne do mpentimi nya ahoden enti nipa ne nya stroke na ne fa adwodwo saa ne ntini no nya adwuma enti wo hwe dawo 360 capsules ne dawo ointment a enti na brebia ye kanfo ma o se wo to ointment na atotopa ye ne ka ho ointment na ye numpe mu adwuma se kase mu adwuma pa ene 3 days me call radio program bi na me sha se me kasa na presenter lady ba ko ye newscaster e radio station o be mic no na host no bizaza aden on Dawood fo no mo asem kan na e no se eduro no matobi Dawood ointment ne capsules no wato eduro ni bi na eduro no to ye no chese adle aya ama no na no ne kunu ka ho asem saa o se na chi kasese no eye ne ya akra o se ade na ye ne ya be se 4 years yi na that days wo hu de kan no na ya se wi no na lady ne say afedo hu de onye ena bibi ka share so on fa Dawood ointment on fa bi na ne kunu fa ntwitwi nachi na on fa bi nsra na ya se na akra also edro ndi wote pa wow wote ni bebre o se doctor manka na mebo adro no metie ni bebre de farmer ya because the way na ma ya se na wi me ene ne chika se no se yetwe na fa ne mfe se bi na betwe ne no fo side no akra se be ma ne de twitwi ye o no de bi sra na ya se no within 15-20 minutes eno ano no wati asi yeah enti me kasa o live say ano no bo wuram yes said Dr. Wedro no the aya mami na esali say presenters e bi dia dance ba me the aya mami mi kunu tie sisi onim de to me Dawood ointment ne topa the aya mami akra na no me call mo sister station ba ko me te so kasa na me pani bi ma me message say o hwedwumadie na Dawood no say anki ye fa phone lines anko no abefre o say to office o ye security personnel panyi pa or to office, or see the tip journal. No, no, so on fat Dawood ointment capsules in Niagro. See the tip pinama, or any one ye, or some mammy to painkiller breno, or no painkiller bears immune. A cradian amfa. Ah, or her table no so a drove from being one was that would be the easy to me yaw. And not say Dawood ointment before far, no man so no did find the 3 winner. A crab mine, let's say, within some minutes, then 50 I see it. Afe ni ti na pai no ayira wow akra draw ho yeah na unhu edupa na o se eduro bi anye enti na da bia me ba na makase se Yesu ti adwamu a Peter Mompaye akra Yesu ho ahwan ni Peter so okobo mpaye aji se Yesu akase Peter na wona obo mpaye enti Dawood ointment Dawood herbal products ho a edie ni sun se o se eduro bi anye enti ba bi obi eti bia no obi de esisi are obi sasa broba se yakra na no dem se bi pani wo su sa akwada si akra nsuo na san yi ni ti sei no to sei no ano odin last week me call Western region na akra mine say ono na ne papa ya bibidru na enuro papa na kire na ono ne sasa brode no wa yusu enko no kire se osafo ansa no Dawood ointment ne Dawood 360 capsules ena abua no ye konzema kra friend say tikobo number 1 papa no nani agisa wo say Dr. Wedro no ensesa wonsa oh obi tie sisi a ne sasa bro no no ne de no ne kotodwe ne mu ya ne ya na esa bibi nam ne nan nim o tie ya koto Dawood ointment wo da fasra so anopa ne anwumre na capsules to pae no memini bi ntiri e friend twi na memene okay o twi ointment na o mene capsules no ye kasa esi a no obi won so a wodanya ne o se madam kon so nipa kon akra na ne tenten yes ya ye da so ntini no ena moje na ntimi ani afusane ye enti wo da oda sorry a for ntimi ni twitwi mesi ba bia ye wo ya wo ba bia ni padua ne ba bia ye wo ye bia for ntimi ne sra so adwumadin bia wo ye wakọ adwuma ba no dware wadware ye wie no te wo ntimi ne sra na nom capsules no akra na auto ho a okoboni a ha bre yitin da se nanka obeda
obeda so daye yeah da kama de chenzo a ho sisi ho so obeda obi wo na adwuma a ya kra ya din o adwuma bi edin baby de asin bi oh ye de obi adwuma ma ho say ye no 2 minutes anana 30 seconds kra untimi obi a woti adwumaden bi a wo de to intimate ne capsules okay doctor numbers ni okay 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawudeba Hospital Accra yes obi a wotie ha is a hospital wa bi yo ha e wa be me boy na car sa park yo no oh baby e ye bia apart from any yare mo ye adwuma o mo ye adwuma because Accra ya de ya mo ye adwuma enye nipa pese obe yare na se bi ne hu sika nyina wasei oh enti Dawudeba Hospital say ye stroke fa nipa ne bra fa ho ne baby amode na call be se vie num ni still abusua bia pa ba o stroke ho de twen nyina na se papa ne bewu maame ne bewu de party ano no ai ya pe hu sika de be ye yie nyina but Dawudeba Hospital se wonya na de ne bedru adweso kra obe sorry anante ye de obi bakra wheelchair kra wontimi ntine wo da nipa nsa so sa akwada oh enso se Dr. Dawud nya de ne to aduro so a every 2 weeks no aba Accra break ya we bi nipa ne ba ono asa ne nsa na yes ya ewu no obo so timi de so ade sure ne kasa no na emayi ana obi stroke ne timi ya na esan say ya adwen mo yare enti no e ka nipa na obi wo a ubisa na se mo hwe anim say ya obi kura sabi stroke na ma na yesa akwada o ka asem kofi a no nso ka kofi areho fa ne brada Dawudeba Hospital infections enem yare say common oh na no na me ne papa bi di nkomo say esese Ghana for bodawuro wo infections hu yi ba ahobambo e wo nam yen Ghana for ye mfa ho ye dwene hu ye nyinsai se bi obi be kwa so obi bete e bi agono syphilis ono no mfa ho yo hweye no anyimo amrante enta kan say o yare ekura be yo o renzo e chinsem do na wo be wie hu na mane ene guys ni bibre akra we guys 10 mrante 10 gina nchen say ye ne mana so wa numendro mu be 6 or 7 wa numedro ntimi no oba ne nda because ne be man e sorry ya na adwo obi nso de o de twetwema me ene obi nso de o de force fashi shemu sa force ye ne kakra e be pagya ye ka say isi ano ama obi be ma bi wo ho a wa onumedro no onunum boso yes ne be e ma ne bi bre se ne ma numedro ma wi no be ma na ewu no ukun ho untimi mpra oba wo sex mu da be ma bia ntimi mpra oba yes enti enkasa me praise oba na yare na wo yare syphilis na aba gonorrhea enti na oba ma na fon wa na efon enti na utiti sabi utiti wase oba bi wonya ne menses a eya wo famu no wo ye ni da na edru mesrewo ebi kra to din ni da ne koto syphilis yare ya friend syphilis akra say ya tiefo ne ahwefo besua emu nsem yi a epramanfo ni nyina wo ba Dawudeba Hospital ye beboa wo be ma wo so be ma wu kojo to good Dawud say me ma ne be ye say ebe peja akra peja nso eja wom yeah me no ade we ya na meka me yonku bi yeah na akwa we oye very stubborn enu onya akwanya kwa amanone good na wakwa akudura amanone Nyankopon aboa nioma ekoso kama se wo ye ya na wakwa wewe nioma bi a akwa akofa ha ode amano enti ade ni ntumi mpagya bi oh areho sa abra kura na Dr. Dawud Makum ase okay nanso me na minim ni free se dada yes asa hwen so dada that's good and I'm friend no sa tam na fe no ode Dawud ontment ni 360 awura kumase okay and also okay nana me ba be ye interviewed Friday a mani hia me no aba Ghana na papa ne ye aduru the free se and ode bread no na aduru be na wotwe ni mienu so yes and okonya awura bi se waba de na alupre lorry fare enye ne no se sabe papa ne ma de ni pagya aye no onu akai ni mranti brem se asawro good ayete se first no wa the pagya ye no o se ga ni gina ho saa no aye bra azo be kanokre
So obanka sadia we be na chese adwuma no wanye o de ohu a agina so no ohwedin no eish ehuna bobrim thank you eno no so no yes se wo ye yi no cheese no to me who say uye ya no ada Dawood Herbal Hospital. Yama yarisa. Pia. Mema nyina se epeja obabia nso a wo hwe anase wo tie se awo a menuaba. Ko akoma to yem. Sisi e ma ne wo ana ewo. Bibi na esi awo no ho kwan wo ba doctor be yehwehwe mu na ode aduraka. De ade ba ko ye bre na so. Ye tie ne se de enti a Dawood ye adwuma ye sonko ne se bio wo ba na ka se awo enye ne se ye firi wa na ama wa wo. Dabi. Ana me be man sori ne ama waduro se e be peja. Ye di kan ye nhwehwe mu. Sure. Esan se ya ye firi koko fuo mu no. Sure. Ye firi se hwiba ye no. Se koko akate wo so na se wankum akate na pese koko ne so a koko ne nso. Enti ubegu fertilizer sen koko ne nso. Enti di se wukum akate no. Enti de saa de na ba no. Ye nyimfiri ho. Mame number no. But I say 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 hospital no way just so krapa good Metro FM akra nyame nhira ne atiefo nyina o nhira won so shark me da say adofo ene Shadrack Dr. Dawood ba no wabesom de waka ni nyina ye tugidi aramo na nso benyu ahoto Nyankopon ya adomo a kwasi ada edi animu yi 16th March 2025 mia me baba akọ very reverend Okatechi Afrifa Alexander se say die uye bishop elect ya bodi ya ye kwa akohyira wo ama Nyankopon ya adomo a kwasi ada ya hyew bishop ewo Shiloh United asafumu ewa Asante afijase yebeba abeta wachi wate ama aye fekama Okatechi Afrifa Nyankopon nhira opa wate yebeba abeta wachi aba bibia ye kama. God bless you. Awudadie mu nchia nkoma wo ye frɛ apia mensa Otis ene ye wawoda akwada ketwa onimonyamfo Ishmael Ajimadua ofedujama ose ene ye wawoda yi osire Nyankopon ni nhira ne na ho bambo se enkan. Happy birthday to you. Ene Volta Drill Limited ewo Kumasi Krobea ye mu ahojoda aban ene main office wo oni asa opese ye ntunsuo ensu ye papa ye ntumfama wa omo ebetumi yetu ni yie eye Volta Drill Limited wa man kwanche fo ni bia betu na problem abamu a fra ye ani emesiesie simple sa wo mpese obe short nsuo wo fie wadwumam ukrom ana wo ye nsu adwuma ye ntu di ano odem fama wa gisa number na frɛ eye Volta Drill for number 0244 299520 ena 0266 43 2210 Eja Peter Herbal Center papa ne wo Feyiase Pentecost Junction